de bokoso nye bokosa me pacho na maware me ne be ma not mali ma ya me kono ho ewuma na me kono ho ma samba na waware na ushia be ma no na pacho na me ne wo ha sei okay na me ne wo ye hia wo ha na adwuma de ne koye enti ewuma na me kwa akosera no ye te kama boko me ne wo nkora tu okay enti me say last year when I'm father frame ti me koye me father ye no bibie ni ba ye no me ba ya na me yare bi be bo me yare dindin be bo me me hunu na me ntime nya hwe me friend no want me ama me hwe me na me friend ma me musa me yare dey yare what they call hospital na dentin say wonim say wukunu wa country me pacho nti say wo yare kra wo bebo ho so fi so wonim say be ma na ni ho me pacho sa de but na amabubu me hunu me na nyina hunu me nsa me ntime nya hwe me koda hospital be 1 week kra enti ne say me frɛ be ma na want me ama no se na dwuma 70 want to member na ne ma me no so no so peska ba nti me frɛ na wode wonya bi sa o bia ma no hwe enti na madamfo be ma o mention sa tam no adamfo be ma ben pacho na o am a friend or your friend pacho friend say normal friends okay then wadamfo mum na na wo nchen na ote wo nchen ha na say that be no want me nchen but no area na metin no around ne ho na no okay enti ono na me friend say me yare obi aso ni ho be hwe me na wabusuafo we abusuafo bibi ni bato mamba oni adamfo ba bia nso na obetimi abehwe me pacho da bi ba bia wo de me ko no de me ko busho nti de na sie me pacho de sie ne se sa tama na me yare no madam fo no na me friend na wo me nchen a so me mu hwe nkra no emo mu ko school me hwe me sorry ni bibia brand na na hwe me nti brabe na oba behwe na brabe na obehwe ma wo mako school adamfo no oni adwuma bia ye woni yire woni girlfriend me pacho no wo adwuma ba wo je adwuma no betina afia no wo hwe me sa keke me pacho ai okay twaswe enti me ho to me no na de me ko ba bi asori fi me ko da hospital sa me ho anto me de me ko asori fi bi na me ho to me we no ka kire me say me ne ntina o say ne ntina me pacho ai adensi ya me pacho me ntime nkyere de ba se wo so wokunu wokunu wo male eti wo pese wo kire se wo yare ebre ni mu nyina be ma no wan frɛ wa misa se de hu sitie na wo frɛ me kunu no wo frɛ me bibia hospital bibia odisikaba me pacho na ehwe me ye me bibia nti ba ne sen enti o ka se me ma ye ntina no me amehwe de we a me wo yare no wa hwe me ne ade na no kreni ma enti me an wo sumiti an kire se da bia na sese na me ne tenai but no wo ka asem na kire me foforo no wan ka ne say me ka asem afa me kunu achi yeah but wan ka say yare mu na obi behwe wo se wo no kunu na na ete na okọ mali no meba okọ mali no wantimi antena na wo fa na chi me pacho ai but say me na man chirum sa but say ne koye samo me pacho ai nti oba bia wo ne be ma wo ho ani kuna tu kwa bia no se bia wo ko twede bu no be ma betra ho ano ohwe odin wo say agos ma hwe wa ma onan na kwa ne de me entra me so say ai ma mi atra ewom se mali ni no ama me chop money wana na hwe me ofra me bisa se de hu sitie eye bibia nso se wo ti be hwe me pa ne de ma mi atra sa na pese che me pacho da be nya sa ne ene eche mu na menti ase sa na me ye de but me ma anye ne ye nya sa na ko se me ye okay nti o ka se ma ye ntina no e na wo gitum to aso fe o ai me ne de ti ya na ye hyehyɛ ho sa bre no na one ne te fa hin pacho na me ne ono otini fie wo ne fie ano wo na me so metimi fie okay yensu ade bi wa ha korabone ne tie e ma bone ne tie na ma papa no so tie wonu ukunu na wo ukunu be frefi mali abisa woni nkra ne wo siten wonsu wanya boy ya woni boy na tie brebe na na akoda boy ne wo sai na wo ye ne ma wo e pacho bra na menya na ono se wo adwuma mti wo kwa week na waba wo kwa adwuma na week na wo e modi ehia mali na Ghana pacho Ghana okay week na wo ba nti week na wo ba na mitumi kone ho but na nyese de bia na me kone ho iti bra woni no kotena no wanya adwen bia se mi kunu kra se ko ba se mi kunu hunu
anaasɛ no wasi ubu sɛ wo ne bɛrima ne bɛgyae me pacho da bi na me si ubu sɛ me ne bɛgyae nti na pɛ sɛ woyɛ ɔbaa wo ware mɛma mienu pacho da bi nti na wadwen ne sɛn me pacho de me yɛ no ma yɛ mfomso ɛwɔm sɛ wayɛ mfomso ba mepɛ sɛ bi ho adwene a wonya no saa bere no mu me hwɛ sɛ me yare na ɔbɛboa me na wɔhwɛ me no ntina na ɛma me ne leto okay ɛdeɛ na ɛsi sesi a deɛ ɛsi ni sɛ me kunu no baeɛ na ɔbɛhu sɛ mafa n'akyi no ɔbaeɛ no menim sɛ no wɔyɛ biribi wɔ ɔse na ɛsisi ne so nti ɔbaeɛ no koraa no wɔka no straight sɛ mafa n'akyi ɔbaa Ghana no ɔka no straight sɛ mafa n'akyi na meka kyerɛ no sɛ mayɛ ayade a mayɛ nti mepa no kyɛ ɔmfa nkyɛ me ne yɛnsa ntena na ɔsɛ wate enti ɔma wokɔ me sɛ salam hɔ last year nkramofoɔ yɛ salam hɔ no ɛna wɔkɔ ne maame mu hɔ nti ɔkɔ no me ma nkɔ bi na me go fie nti wɔkɔ baeɛ na obisa me sɛ memfa me phone ne ma no na me de me phone ne ma no sɛ menim sɛ nti wopa akyɛ wɔakyire no wɔka sɛ wagye atom still na ada so ne bɛrima no wɔ pa akyɛ na menene ni hɔ meka kyerɛ no sɛ ma no mfrɛ ne bi me ne bɛrima no akasa ma biribiaa yɛ bɔkɔ nti ma memfrɛ ne bi mefi sɛ bɛrima no baeɛ na obɛhu sɛ se na ne buafua na wɔsɛ wɔpɛ bɔɛ no koraa ayɛ ne bɔne nso so wɔantumi ahunu nti bɛrima na mepa no akyɛw no wɔte aseɛ sɛ yɛ ntena nti na me ne bɔɛ ne nkasa biem nti baabi ana mewɔ fɛ sɛ ana boy ni se me wo me be man be ba ne tu firo kwotena ba bi fufuro nti me kopɛ dan me ne saa boy na no wo ha no ne kopɛ saa dan no okay Ghana ni no na ne kopɛ nti wan sika na me ne kopɛ saa dan no tua but ase wo ko ja me na ye kopɛ nya se bia na me ne kwotena ho nti be man wo if Ghana ni no wa ma wo ne wukunu no dem ho ene wa ma ye bibia da pacho no de wa ma ho na me kɔ ne ho na okay me tie enti oyɛ na wɔse memfa phone ne ma no kɔ ne ma me ho ba salam ho me kunu no oyɛ se ka bibia o ka se wate wo de akyɛ me no nti ono ba no te ase ne uhyia nna me pa twon okay na kyɛ sɛ ma resolve me pa twon enti wɔkɔ na o ka se memfa me phone ne ma no na me de ma no o se nyi na o ka se wo ne boy ne nkasa bi so ma ko so ogu so yɛ message ma wo no ɛna wɔkɔ nti no message so de fa TikTok na no asema no work and say maame ma hu se fiera na frɛfrɛ ma da edi asɛm na be ma ne bisa me say obi also ne kasa de asɛm na me se me kra ma se me hu poso asɛm message bi na be ma ne bu fui no was started so wo kasa unse asɛm sɛ wo ka no kra hu na wan ka ma na nsi a ne ka na den alasa wa homa no so me be kɔ ne ho sisi a enti ka no se de etie na ye ka bia ma wa matimi aka bia ma bia me kunu ba ya na me pa na kyɛw no na Ghana ni no so kwante ne ho ase bia no wo ha minti na me ne kasa sie da bi na me ne kasa bi ti ye den no text you message ma wo kunu wate ase ma mo hia na kama waresem wasan ko message ma basa me pacho boy no ne ko test me message me kra na me nim se wa test me sa message no na me nim ti ko hu na wo kasa no wo di matem ne ade na me so me kasa bi na oyi me ne matugo abonten se wonti me no me ntena bi mu na o friend papa ka twa ne se wa ma me family free ho na obepra me na so obewo me se kan ntimi ko pe ba bi na me sa ne ma ne fifi oyi ne ma na me father friend me se de we aboy ni bo si afu ne sman ko yi ne ma na mfa free ho ahwe obetimi ay me bone na me yesa me kopeka ba besisa na misata ma oyi ne man so lo kene hu ne nkora ne nyina hye efie ni inside my to me right inside me yesa me kopeka me ba no de nkora ne ko me ba no ne nkora ne nyina no de nkora ne ko enti de nti na ba ha sese me pa cho de nti me ba ha ne se me de me ye no me de adwato be siwu na bidwafo so se mo pa ba ma no ene na busuafo a cho ma me na nkora na waje wo mo no so me nti me nkɔhwe mu bi aware no pa biem pacho da bi adentia pacho nyi bibia power we ne biem ze Ghana ni wasa ko fana na me pacho da bi ajala sa hello yeah, hello good afternoon. Hello. But I'm to on I want pom to say. Nyame adom na so e. Nyankopon adom yenso ye ho ye pa. Kai charity jato wase ogina ye ne etiefo nyina na mo ye mpa wa chew se de si ye no anofo mbrejo wodi fo fa che no. Mate.
Okay. Yo, they are tossing me na wo dia che wo ba wa no ana. O Dabi. Okay. What say ebra wo yes say wo kofa ka aba be yi ne ne ma ne ade what can the side of the story na eyede na wo ba ye no wonu agitu mu se wo wafa wachi waka no kre na wo san ko fifi funa asiko efuna ni asiko hu sa ma fa ne phone ama ne makoya basa de ne si yankasa. Mama me da se. The chairman mabojafo. The woman said the abayone kan na mitie ni na no krebia ni se ma wo kan. Tamom abayone na ti say no krebia ni se ma wo kan. Mi hu abaywe be 6 years ago. No na dam for neti. Minim a story ne gwa. Uri enkane nyina kakra no ba de ehia no de ya wo de kofa ba mama wo beto so no. De tie ni say be ma na okofa no a me beche wo mo no. Enya de a sisi no mo start na me bi hu ye. So na me ye adwuma o Mali. Na me be pa Ghana no. Kroma anso no krenya me anim say nro wa hapa. Ti me director ba ko amene ne ye adwuma. Ene wo bo mama ne say alasa. Wo yire na won ne ti honum ne fa wachi. Enti ko ukodru Ghana ya amane we say ansa na wo wura ofi ho. Say no krese wo fa wachi ade me say ye no wo be hu bibi. Say ni na wo be hu. And I'm see you. Intimidate my country, and I'm here and I'm bedroom and ba Ghana. Timmy ba Ghana no. You really feel on my adio chemi and I'm ye. No crony and me ma papa ne catch no. And one of me who ye. Alasa wadama we dey Ghana for mama ni nyina sen ka utimi kire wo ma de kro no a ko bia be ye bi. O ma me nro kroma no mo de Ghana for bebre wa ha ye kan nro kro a Mali number 1. Okay. Ono oti wonu wo ya we. Enti o kire me na me ba me be ye no. Ana me hu ade a papa kire me nyina. Me bu onfo. So, de na wo hu ye se ka utimi ma me hu enu anka me pe. Papa ne ka kire me se me de sa ade na odi ama me ni gu me kwan no na me wura mu a atwant wonum na e pe me yire nfama me fe nanim kra mehu se waye bibi minimu ade a esiye ne fon ekura no password eguso ekobe de ode ho minim kwan a me fa so a metimi yi ne password bisa me na me to phone no ma no minim password enso me fa gay phone metimi yi ne password Any papa na draw na ye sa draw we die draw betimi am we password ka ma ni nyina beji bi na madam me se me fa phone oba be hia me kwan kra no me ba na oba hia me kwan no abawo we test boy ne ka kire say be ma na ba wa ba beduru enti ma ne mfre no no oba fe ne pa oba te say ene alasa me ba me pa cheo asoma me charity asamo keja bi wo mu wokunu ba no nti be ma no no nim se wokunu no te me patron I know ya madam funti no nim se me wokunu iti wokunu ba ni na bo na mane se wo ba na oh babe me patron be shro enye se wo bo na ni kuna o mu nim mi de dada wona na danfo ahwa wo ni bi e na ebo sa abra no wokumase na danfo no se de na danfo ni suban titie ana me ka kire se wo yo ba warefo wo danfo no emema no ono omode dade didi as I'm talking to you now no oni obi kunu na awo awoji obi kunu afiri ni nsem de dada enti wo no sa abarewa we no wo waware a wo to waware ase no o ma wa busu afutu papa bia twu firi no ho me ka abarewa we mfiri me Bema walk na them tabayo anu na de ne man
me ti mali hair ye adwuma awie wo mali me sending this car be man na won twempra no e na fa ne phone ekokoyi wo mu amoni no no na te de ono de ba ma me ma no no na kwa kodidi aka me bra pedi abe check boy no se woda me dem me bra pedi yire aba abranche ne ye me bra pedi yiri eni adanfo pa wo ba be chi no se woda me mpaso empa me ne da so no woda so ye area mu ho no mu nyina afo hu se woni boy na etwempena amanfo aka kira abayo yi se hey akura woni be ma we di jai na waware wan fio oni boy ni be pia akodi omani anajo a no de meme manager ni nua keto a wakọ akọfa na betena wo nchen video me no no ane phone so madam me se me ka me send a kire wa wo se be fem ade me se me che no she wo de mama cut everything short me che no me hu sa bayo na gumani ma ase agu abusuafo nyina ase enti me ma dwen se me kata ne ma bia so enam ka kire ne se ade a waye no animguase na wo de ba twe wo free boy ne ho not because of crying ye more ye continue our no abayo isi hu wate me ye kramoni me hu na wonye kramoni wo ye kristo ni na so be convert man for so o enti wo se wo ye wa de se kramoni me se abayo sorry ma ton tare me ti be 20 million na me de ato abaya ba kwa ma abayo ya hye on show no akwa to mini skirt the better chire no now na boys o twa video to TikTok na boys na kan fo no a wo fe hu o yese hu o ka wo fu me wo na manfo send me video yi eh now alasa wo yire say o social media ada hu ana me ti o me kan sa che na asa ha me so na ha me o ka chire ge ya Bella Sampacho, who betche no, I would the chair no, Nanka, who Bama de Kawood, who Catason, dear, see actually. Me say, you nay actually a bread, and I'm here, young Kuya Kumane, Kudi actually amra. Abayo is one co. And I'm so called the name Crown. And I'm a fan crown in your quay, and you could do 1 week. Ain't me buy no. Menim krane bae na me so won fa the phone mame madam me fan order the phone mame a already no ma hu the password no because who nim say bilim me ko share won boy ne chatter wo san ne boy ne chat and wo san ka kire boy ne say me menim krane ko akurase enti wa fi ne pa na just 1 month me ba be di ni wa hanom no Fia wa free boy no wo hunu de just I want problems always. TikTok asem na wo ka no ntro na wo twa WhatsApp na me hu wo mo enkomo bia wo ne boy ni bedi no asende ama na dan fo ahya wo ni na America na dan fo ahya wo ni na ma no guideline say eni ehwe yi o na wo kunu amachi na wo kunu wo che wo de a etinya so wo te wo no no onim de wo ye onim de wo ye pa me pato abayo ti wo me azam ti minister na so abayo ma bibi ehia ne da na busua wo tim wo mu ni kapre te se de me mabusua ni kapre me hu na oto obi nchen enso maye ma adwen se ma ware hu ne de ade a me ya ma woni me mapie me ye bibia ma bibia busu bibia me sende abayo we Mr. Bala sa say u chire mu ana eya wo no eye bebre se se wonim se akoda yi wo kana sem se wo fa no no otu obi nchen wo se enkoda no wo yo ba ni nsuru mo ye ne ya wo pese wo hu nkoda no o ma me se da o ma o mehwe ne ma no ena make sense ensema wo kan na ntro no wo twa se nkoda no wa hefa wo ma no we ti omo me ma me ho na de o mu ni se we mu nyina ba ye no me ka kire wo se aware de enyo kwa ro akwa aware agu pempanimfo no mu nkopa gusuafo ne kiro na ade a waye no
enya me nko na wagu mani mase wagu ye de abusuafo ni wagu mabusua ni mase wagu won so abusua ni mase wagu won ni mase me ankasa so wagu me ni mase enti pempanifo no mo mepa achew maame me see case ni see almost 7 months ni abayo imfa nipa ba kokora enkoko se wo ko me krom ana se abra la sameba asema ukunu kan o se asem ni see no ene saa so ne ye na mamre mu de wo fa ukunu achi a wagu abusua na ni mu ase nti ese nka wo pe nipa na nkopa acho me mabusua fo me ba mama ne omo na ye na sa still na mugusu ye na adenti na omo ye na acho mentime nti na mama de bedam eti wabusua ni ben na wo na mane ese ekopa acho no na me mabusua fo nyina wan ya me pedin no me papa nkasa firi me papa de papa wuya o onim okay o ma me we me ma me de nyo na tete mentime shada ni me bia o onim ba bia ma me wo ena wunsu hu mobo wanya ba mu obeso mu a woni obebo bra wunsu hu mobo wudi adamfu achi hwere wade pa charity baby abedru ne de mentimi nka asem no wie ne enti mede me nai besi asem no so nanka yesa me kɔ wase hɔ ne ne kɔkasa ba wukunu ama me fela na ma mehu baby ade ni gina enti se me kɔ hɔ kura no ade me ka bie ni wa bɛyɛ adwuma pe wo hu nipa baako wobusuani a woyɛ busuani baako fa ne bra mi ankasa me ne ma mi ye bedi wachi woyɛ me mobo bad wo hia futuo pa ye bedi wachi ni akwa lase hey madam wonya mobo se de ohunu ne nyabotre ansa asem ba nyabotre wate misrew na enko sani abeka nkoda na asem no wogitum big mama de make wogitum bra lasa yes adaroma ma akoma entofo mu din ho na wo de ma me be na enu ne nansa achi wobusuafo ne be frew na mesa aba wo nche biem na yebedi nkomo nso wo mframa no achi mesre wo bebre why opa why no mate okay me that's it evangelist the graft are there Naima aja odawma kominu ya ma na nchembra na mekeka nsembisi anya sa wo be say ni big mama bre ko mo bra Ogo yembabla. Mun kasa. Unsamra bi. Ocha uzambla. Yanko. Ohemaa. No kwasem ni matabayafo. Na basa. Asem no ayemi papa. Hwe abaye first. Charity. Me no kasa said me na wa. Say gina so mame. Ma fati. Ama sana na aha. Kwa hoye. Nyankopon adom me na ho so e. Nyankopon adom ye wo ye pa. Nanka won komo bia me pese me ni wudi ohun na alasa de magina be pobiso ohun. Ti me pese me am ye bokoboko sane bedru wo na ase. Na de wo ho bia no me ne wo kawi ansa na me de me nkomo na pian why mate oba pa mate na de di nka me sere charity wa fom pa ansa na meben wo no me pa chew de wa ye obi aja ma ne nka wate me pa chew mate baba pa mate why okay eti ya baba na di anim na ya ba wo ho ye adwuma no na nka bre bi ye to nsa frɛ nkofo ba we de what the food dey chaka na abeto nti ji se ye sori ba ho nti e baba ho de no abekasa why me da se bebre mate ho pa mate why yo mama me da se pa okay big mama yenkwe Ohemaa me ni kura tete kire se abaya fefefe se ni Nyankopon aye wadom na ka wanya kunu wamanamfosam eni apremasam ase wade nyina na ade ya me de kakra won hu se waka no kura se wafa no kunachi yeah e wode waka se yeah ba charity wanya de no kwasem se de wotie nyame aye wadom wanya kunu wawo mienu be ma no wo male he ya ye mu bi wo je hokotra America 20 years
ɛso yɛ tonight asɛm no kyɛ sɛ abɔ me ne ka no yɛ me den ne ka no yɛ me den bebree kyɛ sɛ ɛna sɛsɛn no baabi a wɔgyina no sɛ charity bɛrima no a wɔne no yɛ saa no ɔwɔ patro me ne baabi a yes wɔgya wɔ kwantimfie o bɛrima no kora nim sɛ sɛ ɔwale wɔ saa na abɛyɛ no yeah wonim sɛ saa na abɛyɛ no nti wo sɛ wɔma na adeɛfoɔ anasa mɔ mu sɛnde wo sika na wɔma ɔno akɔ akɔ yi patro no ɛnyɛ no korɛ kafra oh charge parent we I mean kaka crave na on fa ne charge number the meka nyina ne se ye awemfo ma no ye a yensu ye ho na de ema we mu nyina ba no dodo na ye peer pressure of any influencer ya di adamfo isa madamfo say wo hwem pa wo hankasa ma me kura say de wo sika wonim no da eno na ya na me kasa abatan no me esua bibi mfiri mu ye tiase a ye dia ne hwe omu yie ne ntwe omu mre ne fom ye namfo so that ye betimi ne onkra ne dinkita ho na nyoma bi ha ye yetimi aka say on de fa ne say wa hu ne maame say de okay obi na tete no ntia ba ne sa na omu no so hu ne say once anya ne maame ne de okasa kro bu ha emofra na bu wasa no te once anya me enyo na awu me de nye bibia ni wa be kan beti ko hia onu ankasa ne maame nti we de ya desuade ma awufu etifie ye tie di nyina asam na ya sebi oba fefe he form adete ho say on say life nyina aye bibia ho abrante ne kasa nyina che say odo pa sentina wo na say wo ka de wo ka ni yie na ye de obetimi aka ni nyina abom because ono se nsam a wo ka nyina wadane dane no but ono na ema ye hu asam no kura pa e wo mu charity how Jesus evangelist Nhyira Aja yo meba David Chime meba we do it ya oba meja to ha charity oba wanim you nsana me miss wasem sorry kafra sanwem we etufuantia etufuna sewentia dachi Benewaa me ababa wa masiswe me se me fande me fo bi asem nya asem o se de wa me sie na ma ho red card charity alasa wo don no sekunu a wo pese wo ne netena biem o reason is saying very intia but so can say wo no ntem ye kama onye bibi kra wo soma wo o ma o daso ama wo de kire se be ma no na koma wo ho abusuafo na mpene enye tie ye ka asem a ye ka firi baabi ne dia ko wie baabi ye ka nipa mienu kwan ye fa so a wo be fa wo a wo mo pene ye ma wo timi de esi ye nyina echi wo kata so a wo na ye be ma me pese me ma wo de ma ho brase ne wo dwo su ne kasa se mafom makoma mu de me kunu no menya no a kamesa pe na fa mi hunu baabi a medi nkomo no afa charity meeting no ni biem wadaoma de obi sano no ka me nko anka tu nansi so okay baabi ejina no enyina ye okay ana ude sasem ne pemna obetimi ayi ano bet na nya na adwenem okay otema say nti ho ne de ana na ahima ye wasem bia ne neka na onim se me de jabetu me da no fa jabra me de odi batum kwa me ne de don't say da bia asem ne free ba no me ka ni kase enye ye because de wafom no no ono wabafom ana asew no nso abafom ana abaya nso enya ope nti ni ye mu ne epe nti nyi kwase ye se no okay otema anya de wa de oh yeah sister I onya wa beti 10 am 10 man o ma ne ye fufu a opa fufu ho ani fufu 20 oh yeah me pe ya de nti ni pa say afi we dey ni pa mo no ya me pa no cha media na aba na ma misre se ye nua ba no se de oni mama big mama mun so no mu
akyɛ nso enyamu yi okay deɛ nkananka na asɛm bɛyɛ de ɔno no ka so mpɛ bi ma ɛyɛ sɛ bi o ɛyɛ fɛ deɛ meaning pa ba bɛrima no deɛ waba fam de na kyɛ sɛ bɛrima no ɔdɔ ne ho kani na mistake ɛkyɛn bɛyie ana ba on sɛ metatena me kan sɛm bi ana mo ka sɛ medwama me sɛ ɔba wa afo ɛmfo ɔba wa nwale ya damfo okay ɔte sɛ nkura memfa na damfo wonya futupa nyɛ dɛ mfini hɔ nti mesrɛ sɛ deɛ aba no me ne me nua yɛ nyinaa momfa no sɛ ba mo ne nkasa na afei yɛmpɛ da yɛn nyinaa yɛntu adwuma mu ka mememfo adwuma mu ka mede me ka no yɛde ka sɛ bɛyɛ 8 na busuafoɔ no hunu sɛ na yɛba na yakɔka bi ɛbɛyɛ me dɛ sɛ ɔmumienu asɛm deɛ bɛtumi aka ama biribiaa nkwalaa no nti kwalaa no kam wɔ nsɛm bebree bɛ sɛ mede to nkyɛn because yɛpa asomdwe Pacho penye no 5 na kitone ko 4. Charity. Me man 1 minute me cost a man say ba ho. But would you like to say something? Obe pese obe 2 wonu anom ma na before ma omuti aware ase no obeka bibia kye yana. Onishia obeka kye. Okay, abusuanti sasem we say is adjourned. Hwe be ebedru ya wada no ye de ho ensem kire ensem nyina ebeba na ye de aba beto manim but ba bia me gina idie me de wura ba bi ni akogye ema wafo te say time bia ba ye se ring to ring be ma waware woni oba waware no mo ko out eti wan hwe abeka se wono ani krum ko so bia hye ne ring and so there a ring from different homes wenya ba bi tena na wasum bedwo a ene no ene ka ma ho den o mema no ye wo mema na bupa de obefa wo ne wada de obenya bi na emom ne obete wase ado wo hu mobo a show se wono ane de no eden ti wunya bi a tena ho sa lala sulala tena ho kom ne bia na nya nto me ka se obi de hye ho ya ehye ba bi ya ko se men's herbal na edupa no ye ni ho nkomo rafo me wa kwa ba you know ba fire kwai yo me ma ya hwefo na etie pe na emaya wo mo pankete ye ka bi bia nkoda yi wonu mu entie 17-year-old girl wo kuraba aboduku no awabo no ye fre ne ye mfita what eye AC mu an badana na so mimi sane se de yi na wo de bai mame won te say bibia eboko oba no wada aya kasa kese wate na o top no twe bra soro kakra akoda de ha na bra babaje no na ya wa wo ne so o nice pa sanema papa no onye no mame na minti won kan ye watade ne ye hu nyina yie na fe minti wasem ana baby baby no oh baby no you very nice awo wom se won chechere se wo sere won chechere ne hu nso kura ye era kasa metie o ewie mampacha ewie de boko kasa kasi o na wo ba no na mini ho mampacha ewie de boko na mi free atwoma tachiman okay na mi ko school e wo JHS na mi jina akoda e won fe jem ko jem o suma fa ne foto no why so ni mu ye na ne ti anto pacho yenko pacho na mi jina JHS 2 ana na na next week 6 March na next week is 6 March asana 2020 what did he Pachani and I remember one time out na mekomre be mo timi aka say Pachani didi what did he who did they me de benku asana e modu kasa ne enko Pachani last year na 2025 na 6 March na ye be ko 6 March ana ese ka say enko yeti ana madam fu bi ko yi ni that time na ujina say JHS2 timu be ko 6 March obi e prepare ti ko yuti ana madam fu bi de me ko barbering shop I wa jenchembo so nti wa de me ko na me ko yi miti ana barbering no nye friend Jerry B
Babri be Barbering shop. Ne friend Jerry B. Nipa na we yi na barbering shop na de Jerry B. Nipa na we yi tiri. Or the same. Jerry B. Okay. Nti e ho na me koyi miti. Nti me yi miti we na de mpe eti menu. So oyi open. Nti oyi wuwie. Oyi mi wie. Cat be na we yi. Me twase no. U twase no said you mu yi ha na na we Japan pijo kakra wa. Na me dai so. Okay. Ana o ka kire o sesei. O ka kire msi na ni jimo ho. Me ho ofenti o pemi. Ana me so me pene so. Hey, what did they say? Jaka na konsa pepra. Me ba ha me mu obi adabata na mabu wanso akofie what? Yeah? Ana wo pene so. On what grounds? Nyina so be na original de pene so. Obi a wo ko 6 match a wo ko yi wuti. Na Babri Jerry B e hu se wo fe wo ye me fe. Enti me pew. Ana wo ka kire ne se wapene so. O ka ne sen na wo ka sen. O ka say nani was o ka say nani jim. Na obehwe mama wie school. O ma me ewu. O ma me ewu. Ame ma me ewu nyina mso e wo village am. Me aha, same school na wo kodada. Na nti ma me nua chen. Enim na ma. Eti se wo ma me we. Ma me wo, ma me aka say wo nyina mso. Ba na me ni ma me nua na te wo no. Iti wo ma me nua na wo te ne nchen a wo ko school. Achan. Manya nti yesi so ma me ne hu mfa no. O wa adwene mu ha we no kre. Ne kre. Awiemfo ba ko yiti na be she lay socks. Twetwe besi wo ha na ko ye left to right. Wo se Jerry B say wo ya da me na me so me pene so. Ha? To aswe ene ye den. To ka so pe wa wo se o be hwe na wo jitu mu na ye den. Na me dit ana na me kuta key pass. Ana we o che me number. Ana key pass na ye de ade. Yam. Okay. Ana me so me jeni number nti me ana me yi mi tire me sa call school ana e koye 6 menti na yi no ne Friday no say Friday aban na me call aban school nti Friday de ya pon face break ye nsua hwe bi ana me sa call no hono bi how compare dey that time now ko dey cause boyfriend auntie o cause boyfriend to aswe man I offer me it is school na wo ko now the phone ko school a teacher for yeah the phone be mo the phone ba na a teacher for yeah ye de bia ye ka a teacher for ni ye de o mbetimi de but yeah na nu ye yakoda ba ko SHS ni akoda wo gina social media no blame a secondary school teacher say wa me phone na phone wa gide o pese o de ye fa ye enum ne ade ni enya sebi mu fancha mi o enyansafo bi no mu a wonu ni abadaye comment e wa akoda ni video na se o na ga na ekwan fa JHS2 ni at the phone co school on what reasons eti mama first break na munsua hwebie mu no ana no frɛ wo ana ye den ana me koye me koye ana o ka se mintia babin shop na okoje indomie mienu na o sha atade ben na me school uniform na blazers and skirt and top blazers ewa okay na blue ana okoje adwane bra me ne madam fo ana edi ya na oyi drink mai drink ben na ye malt okay ana oyi mai so ko sa de wadam fo koye so onu na ntwendi onu na mama me hu babin shop on okay twaso nti me kona na me friend no ana kana say okoje malt ne every ana Jerry na down for ka say oni me madam fo no mpie nkodi nkomo Jerry ne so no wadamfo bi ho eno no ne wadamfo ne pie kodi nkomo so we dey who di indomie mo oto no ha ye di wie yo okay ye wi ani ete we TV okay ana Jerry ne ma no na damfo no epie ana woni me have says one na o she suku atade e boa
I'll say blesses. It is about rock cry, just our fast ones. I will be shirt nation no me bois. I'm a baby a short vest. Ain't it a day now? What Timmy would die a barbering shop. Barbering shop. No, I a kid to be a dime. Why a dime kid to a beer on only demo and a barbering shop. Okay, into a dining and a barbering shop. Okay. Into on Moody in the new and I know so young bedroom, no, do right inside. The mirror inside the one. A honey commodia ben a corso, a yadena who's one over that or card day, nay, a day not to roll. A tana check, na a. All right, Okay, I saw a tana check. Yeah? What was it there? Okay, I said a tana check. I didn't tana check. I say a bar or so a bar on I can't say and no offer a shop on a man no one near a girl be and a honum and I get no quanyum ye and a wanche until I get any free chain in a tanache. To a cancer also or how me come across one and vicinity. Dear course no. On a casa tanache into a slamia meaning having says. Crammy casa many. Oh, yeah, then on way now shut her dear. One a roy. One a roy, ye blesses no. I'll be ye. Ross now shall see any be an artiano. Now when Sherry ready to fight. There be no under on the shim, but I'm in pants. Ain't it a one or no die or no damn pressing? I heard you me da about coupé. Sometime or no than I a virgin. There be no never. Hey! Hey! Father na da wachi no pejade no ba ibi da wachi so re gina ho abusia akoda ye kanasem no abaya no oni o wo 17 wanya de I owe me 2008 abaya ye kan ne ho asem no etu a no nufu a no anantu a no wadatia nyese bia meka se woni bi se bia da bi o enye bibi se bia akoda te se Benedict oba na funu ne nufu ne ade yi ebio eti trance why they break you virginity pacho eno de na mi so te se me ba na ma wo no no ana me na down for bi be fa me tete me na yen fa unka Mustafa hon fa ne kwa na wo so te se o ba kitikiti ya wo da hai ami sem ne wa pa ba mpese mi twaso and then the part 1 be shed na na kina yes ato aso me pese bi tie se na wo ye virgin ana there be dear na ma wo ye virgin that's where I want to na me kwatina am na down for nchen be bo adumasa me ti ma me nchen sa na mdi nyini ye ti me di 16 years na bebu edumas ye o hono ana meko hobby okoko he den ye to say we ye ana say time ben anadwo de bi na anadwo na ye wia okay two ana make me ma de ni na wi ana meko ase because na 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 mu ni na ne ma mu ni na kwa ase ti meko na meko hu baby ana ode empe esimani oya dey ode epe hey me too ode epe esimani se opeme nti no ati bebu ho na wote nti na me ko school edumasa ho no nti ana me can say you matinti ho no oho de ofa me ba ko pe afi ofa hin wo kwa yi na se na ko no de mpesi wanim ti ono so de mpesi wanim 60 years na o ka say I'm kasem pachu mate na se wo fuche wo di chiche on wo di chiche me boa ha ana no so ka se mpacho yo na ye de no ne wo dai e break you virginity onu ne
Shiramro so and I'm a day to so. What hear me were dream the anami strange out to Niema na water on so. Na Emma just sweet dear. Namiko a genuine headquarters. A KJ here Dubai. Sabre in Shraba what the mere tum de. Na me check KJ here Dubai. Major the phone na. Yagupon Shramo. Ya shena watch for frase. Adum any mo bruno and yes free and yankupon the ho and to my four bag for hey. Nam for any more crowd and namin come one quick when near Major no running in ano. And quasi a no means about Perma Mepono. Nadia crowd will be an yato, amano asa. Nakupon Coswan will show. Now when you can see a pa and fat and mammy. Who don't see any atu mediano ya to a petty baby bia ya tresse. Obama dia na we do Facebook ube we Isra 104.5 FM yeah them live our honno me Facebook are referring in our kwaba we are building a great empire nti frewo bi no obi frewo bi na share and share ma woni bi no me kan ho na ye ni dwumadi ni mum sa so na do YouTube nso a ye dem our honno me Nhyira TV e ho so ye dem den our honno me wegen my wegen chese nyasam ketwa we me ankasa me ma YouTube ahefo ni nyina akwa ba yedem live wo Adum TV onim sa Adum TV de ye wo adza oye enunti frɛ wo bi no bi frɛ obi na fa o TV no fa to Adum TV mi di ede Ohemaa Benewaa wo frɛ Ohemaa bia meje wo so na masama chewade me nko na me desa na kyese ye koye nim no ya hwe na wotwe foforo asenti ye sere twedi ampon se woni yanim kan ade bia ye be ye ne ye kasa ye mu ya dwenkyere mu ye gina ye sie mu wankwa ye nko ye sere bitu ye tiefo nyina so se rade wonnom ye na wonfa ye enhye na wotwe no ase ya ba se ye wi ase no ya na me ma wabrabo mo futuo kakra na de aka obra dwumadie ho na de aba obra na efutuo ne me de ma nyina ne se both fear and faith ask you to believe in something you cannot see. So you must choose wisely. Pacho fear efnedikan, faith enso efnedikan. Fear no ye ehu, na faith enso ye gidie. Fear ye say misro de usuro ne enyansi enti nya de awode wani hunu na emum usuro nti na wo mpese obeye. Sanso na gidie se mi gidi se beye ye, eno so nyansi ye enti nya de awode wani hunu na emum gidi se obeye. Ya hye na wotwe foforo asem pacho de he na wofa. Ufa hu anasa ufa gidie nemi anu nyina yemfa ye ne hu nanso se beye yi a ehu nti ama wo bia ntimi amobra na nkodum pempenso awope ehu nti ama obi adwuma papa bia nanka oye destined to do eno na adwuma pa ehu nti wo so obebo ka wanko ho da ana ze say abrabo ani ni di asie ehu nti obi atena wade boni bi hu ade hu saa ma wawu wo shada kam sisi anoka say ehu yemfa ye ni hu sanso na gidie ya me ka kire wi so yemfa ye ni hu nanso ma ugidie nkire wo se be ye ma ugidie nkire wo se ni da so nsan ma ugidie nkire wo se na watwe we se ebefa ma ugidie nkire wo se awade na aye bi si bazaza na ebe ye etifa gidie kakra bi efa kan ho na fa nante na yusuro ni nyina to nche se ni nyina no eye f faith and fear. Choose wisely. Yidi ebe boaw nafa. We ni kakra be dey ma ene ejiwa day. Enkomo pi. Ena ewo fear feedback a yenya. Ya se sie ya me be frusro na me hu se. Mama V wo kra envelope se na etie ni kakra ka. Was in krata no amame woto me nkrasa me mfamra no me dia ba yegusu a ye verify authentication ye base ye say ye genuine ansa na ye dia frosoro ha na fe ye nyina ye biebiem na ya hwede ebeko akwakosie enkomo wo ha na eye wo anka ba ye den we brama bi na ne ho akodi nsensem anya asem ketwa we hia ne jole we hia ne bebe we hia ne love na kuma mu do oso do ye wumi do mpese me no wotena oba ne se wo do me dia ma me nkyere wade bi se wa anya no ama me a me ma wa me nen wa me kyena be ma me se mayo enso oba ne still a onye na je so be mama ye ne ho ade tena se kom na ye ni encommon me ma be ma no akwa papa na what to say mpacha nyame adom me bibia ye boko where did he nyame adom oh now where did he asenya nyame adom where did he udi there udi ana me wig ni hu
Ai. Anopaya na odidi. Okay. Abeti ana benku. Media mona na peti mona. Nkontomre na bean stew. Nkontomre. Okay. Ewie yo ha wona nam se de wani masi sere no. Boy enkomode na Dubai. Mama ewie de me da woni wati fo ase. Me say oba bi ne papa na menka ne se omo bum kwasi apa. Na matranse ya oba ne sofo beje asem no. Waka ba oduru bebi ne mahu se de bi sofo ne ne abusuafo na akoye baako e na omo bum kwasi ya. Ya Ghana ha so mra wa ha. Okay. Se me ka se me tietie futuboni e bi mu de mame a. Wan hwa me kwa kodi boni. Ade ane so anu odin. Okay. Nti ese se minya abotre nti Friday no e na me pan bi frem no se de bi. O be ma mo number we se o se no wa ye busy. Nti mo de nti awie kura mbetwam. No se waduru ha de ne ekọ ma ho. Na fa asem no koto nenim na omomboa. Waba so de ne ma ye homodwe kama mete ha. Shase de na si. Yo, ma asem ni ya se fan se 3 years ago ni me ma ware ankasa. By 11th February December etwa na me yere eka ba bi onya 6 years. Oh, kafra. Yiri wi no ni. Woni oba ni nya ma sei. Oh, me ke me won kwada 4. Woni oba na wa. Okay. Me wo emami no me mami no. Wow. Hanyine wo be sei. Oh, my firstborn was a fin of 16 years. Okay. 16 years. Do you know what say? 16, 14, 13, 11. Oh, Sunny and now 1 year be a partner them. Okay. Yes, and 10 months or so. Oh, Kafra, so we're jam. Okay, boy, and come on. A banasano, and me and said, our young said, I mean, review. By the way, I'm in Kuala, and I say, it be more massive. Any bimswa ananko foka se emboami ko se ko ban sa o moye fiskabla oni ska kra se o force wa na odi konti ene me ware na o ban ne temenchen dia me kwala ni nyina aba. Okay. Nti me wo sister bu a no ye madam fo pa nti ko she o wan ko to bia ne keka obi asem o nti o mu no se o me bro ma hwe wa che wo na manya oba ni bia ma o ge ne so awo ba ko na msio oyedie ni na o kire mso ye mikrom ni meso me ya waseni. Okay. And I say, okay. Now, no problem. Say, Oban, I ready so be while in quantity. Into ma, Mr. Ati say, me again, Cassa. What done for no? What's the start done for? No, the number, ne mammy. Okay. And Mr. Ati say, me lady, no, he didn't come on, he didn't come watch it. And again, make children baby more that and I'm more takwa. Okay. And again, or buy. Ma or buy a town, ye didn't come more, a beer, no, a bit 2 days, 3 days, no cock. Ebo also ada watch up a week. Okay. Until last time obedi sa no obedi ni saying. Say obedi. Okay. Sa brand mu no say be ma ni oba petrol any eja. Oh, dear man, dear ya den. Na se jadem. Jadem. Okay. Oba first one na eja to mo. Oh, they be first one oba India na mu ejumi mi to no oba san. Okay. To oba second one no. Second one no. On the oba weekend tintina mu fie. Ti one na eja ni to mu sa no. E to mu do saying. Oh, I want the back open 3 days in your back. Oh, there be over Friday no cause Saturday and oh, Saturday one check. There be. And I join us Oba enumerate and I joke midnight. Nina come home, ya mamma manahamo. As I say, you who nina near the assembly, SC, a year nipple, as so pepe. What I say, young qua, indeed, a banisano, more man who about until. Me fancy nanti close to be 3 to 4 months. Okay. Into one Friday be about one and family Eddie to person or me Friday boy. Na oh na ukasa actually. Me na kasa actually again. Saturday nti no do your Friday boy. Because obeba mo bi just a Friday. Na Saturday no no ye adwuma na. On the na mini. Okay. No woni klom. Iswaye mu kwata. Nti me kansa na osere. Na msi dey bi. Mami kan no krancho. Me ye no me ware no eye ne ho ade. Ye ware our Church of Christ. Oh, okay. Yeah, wedding ye bibia by me ren wan yale. O complain be 2-3 days pe. Oh, no dey we. Abusu afọ na ka. Omoma me boy nti me mpese me twempena. Nti se why ready say me wan le wodi a. Na ye nko so papa frame. Obi na edu papa de nti hwe na ye nko na me ko hu papa. Nti sabre na Friday no abado do be say. Oh, me fansa be 3 months in there na otaba. Okay, week bia oba. No, any week bia there. But me to make more than 6 times. Okay.
nti meka sa no otena ho ye din wankasa no say nti we are sure say won ne gay bia nam okura wota aba me ha anadwo wa beto oba bi wa ha me pe madam for ba bai me yen ma say we dey nra nanu ya wada osefia da obi ba o kan no ko say me dey me pe ye ko pa me sa pe ma pa ba wo no pe madam for ba wo pe ma sa okay nti me kan sa no dey ni tran wo ye din wankasa like so ba wa minimi ha wa odwe me ko osima ye di agro ye tran wo di nkomo agro ben sa na ya mudi na nyuma ebu a ye tumi ton kwa na ya fa phone na ye si ye bo game wa wo be wie no wow aha so na fa mu ode na ye di agro kam wow nti me kan da de ne me kan no like gen odantem odakura jam aware ni nti me kan no odantem nti ade chen ya Sunday na ahoma chena na osore say na sole for co program ti o kan nti okọ ena me jan kwan no koy nti ni following week no ena obae ono oba na oba Saturday nti obae na obae ni say anwumre no ye didi wie ye kogware ba ya ye da ono say nti bla wo so wo pɛ me pa wo pɛ sɛ wo wale me na me di nti na ye obi sam sa asam no me de wa ye ready aka de wo be ka wo pɛ no wa bɔ papa ma ne na o say pɛ sɛ wo ya de ma me se wutimi ya de kro na ma me de a ene me kwa akɔkyerɛ wo de odi papa na de na akɔ wale me nti o kan na me sere na me say wo pɛ de en se bia yin sika na bibi nti nukura nie ọtụtụ ye din na ọsọrọ na ọchịrị bed ni se ena ọsị obeye na m ọ nka de kọrọ obisam se meye so pese ohu se bi esika ne bi obo ana ena m si o de ka de kọrọ se sa de nko na meye ena obe wale nko de o de me fa ne se agro bi na yeji ti o kan na o ka che me se sa de we ma ye bi da ena m se de no se ade a me ntafe na se ana me say nti wakan na me sore yawu me twere empani say na mka na sabre na wo te hin na oba ne te hin na wo ye wo mpaso e ya anadwo okay e ya anadwo a ye gwale wie didi e ye wo mpaso nti wakan na me na wo eba nyina no sa manfo ye no fe no ene adwo dan ka me boni din omo din bi omo de fe no unya bi da wo lifetime nyina me yere kura me wo an kura no madam na me nye bi ma ne da amana ne je ho midna minye bi da nti gen ne kan na mka chere se ka we nko ade a nke ne ka ade foforo nti me ka za no like obenya abufuo bi no one start say on me kaskasa na me se o menye se we nko ade a me ka ade foforo nti ayi se o kana me ka na ye hia de abufuo na e dai ti wanye manye nti ekobo be 2 to 3 nim anwoma che no yeah e no san nyane mi no se se wan se me ka chere se o mpemi ndada na odada mi o enti ni kuranie me de bia meka se udi matamu abonten kura maka true fact me hwe hawa me di hu ge no na oba fie ho a hawo nim be di nkoma afa me ma ne ho ni ade ade me hu say like oba boa me ti say me yire na enti one ena we so me dwen say oyo oba me ware no nti se me ne yes ad ne ko ya wale fo ade a o mo ye nti we di so be no na mo nya ware ba nya ware mi nko na ne papa nka so wo ne de na minim bai nimpa na papa ne wi obedi na ade na mi nim no nti o kan sa no ena me se nti we nko ani ade a me ya obenhu se me do wana no se ani ena o kan nti ye twen wo chei ti awlan be 4:30 to 5 no and I'm saying okay we dey ma me yama na want to no kura wanya de achi amanfo plan de no nti me yama ni wie ya na mpacho wunye bi da wo ne say oh madam ye ni biala official na be high TV so sorry na mpese me hu said e wo ye no se wunye bi da na bi mpacho momfa nche me we obi ani brisam o ha no nti ena waba ye bobo hu ye dan ani ne hunu ba bia ye beka no obema ono ane yire a woni na wo nkoda nan sebi onfa na no nko na sepen na wo hia wo ba no so ba ne ba me nchen me so be pese me ware no ti o me pese me ware oba nam ne bob refi se me hu se
nani wo fom oba se de oya me man ne ade enti an wo se sa wo be ware me pa na wo be chewe fa ne kire wo do part 1 fa so and 2 sa wo be wa me pa na me wu se wo do me dia ene tafre bom skim pa chaw fa bom na hwe ma me na ene na be ma mehu be ma si wonya bi da ye de da ne kafira na jo 9 wanye 10 wanye 11 wanye 12 wanye ene wo yeso da kakra 2 ne se nya ne se ora sore obaye ene o matwea ma na bedru 5:30 ene homite ene o se ma menye mawo minim sa picture no wani so obi a wanya bi sa ada so obeka to atwene na obe ne dai obe ne sei ene na me pese mi hu sei wo ye ne sei madam ono ana o kire mi okay ena me ye manji ewi abo kan kama wo kire me de abufuo kra na me enti mama dwen ne bi bia ankoso enti me ye mane wie no osere nti osore ya na ofantoma na ode boni ena osansu ena kodware nti ogogo ba na mete so ofra it is hard no wo ye ma no de wo ne na na eno nko ana wo ye ma no okay ye dai nti okodware na mu so opra wa bonte na me frɛ no na mse mami so na me kodware na me kɔ ejuma nti osansu ne maami a me kɔ baafo na mbeyi na me hye na ti trawa ne nti mi wura baafo na me yi tawo ni sei do mi sane ahoma na ɛda ye ne na tin ni mu no ɛna mu se boja ewo me na ti ahoma no na no ahoma na ti moja nti me yi sei no ɛna me yi me na ti trawo no ɛna mu se me be ma hu ya ye mboja na juada o ya mi jina baafo din mankasa na me guare wie nti me ba ye na me be hu se me be shit na esa me mpa no so no na wa menstruate ana mimi ye ne de ona me ka say like enu say ade ye enti what afri moja enti me ye we no mba no wasesa be shit na ba begu abonten wo performa mema wo emo de ntale ba ko mienu bia kan wo besi ena me yi be shit na me bi enti bi na mu say moja ena me ko she dem na me frɛ no enti me frɛ no wamba obegina do na no ena mbisa ne say ɛdeɛn paa na wa mama yɛ ne sa unnim dia mete unsa wasɛ me niema in the true fact o man bufu ne kakra nti anopa no kwa mko ejuma mkra no mankra no enti mebo na we ne the first time a waba ho a wahunu moja wɔ ne ho that was the first time nti ɛyɛ saa na media me ko ejuma moja ba wɔ no ma wote wobɛte sebia enti wano wo sebis mfa nkyɛn na yɛni nkomo nwura mu eye wano won ni ukraine want hwe se that time no wan se ada se na ye bibi se na ye dien mante hwe eto se meka se me ko dware okay we here for how long bra wo ka wo di abufuo ka se o mama nyama no meet me take be 2-3 minutes okay ena me jaye okay enti mimi fi wono fine odi 3 days or by Saturday and or Monday and opa a Monday enumre enam jano fine no kwa nti okwa no ama bie wa 3 weeks na ye frɛ ye din komo wo bi se ni scam the man ya din tini 3 weeks science na nisi your call ye no wa ma wonche bi wamba for 3 weeks ndi 3 weeks na so na obae nti obae na me se obi ana no wo se o ko na obe frɛ me na ma bo papa wono o se am papa tu kwan ma ba na odi ye be ko papa na msio nti madam no kreni sa de ne to aso ba ko mienu miensa 2 esi wo mi fie de sa de ya adu we ya mi kenyan sa wo de wano ko se na se 2 times so first one is why ye no akọ ya wakọ na moja wo mu no e na second one so obaye okoye na oba bie no osan me yeye na wo ye ma wo sa de no ankoyi nti na se nka wujai oni ni mi jimi pa ma jimi oh no kreni ma jimi papa kafra wa nka kwa ma me nko be kanti ye se wa waka me ya first one is wo mi fie second one is wo mi fie eno so na moja wo ne ho the same boja hey what did he say midima yima no de boaje eshen enti aw me kom nyinyew de to so miensa no ko si wo ono ankasa ga enu ni fie abla no one frame say member na ne papa si wo hia me enti enwe last one no e ko si wo ni fie enti wo wie mi wie pe ono kra de wan sole o
owi pe no so no tran ne pana no e no tran pana so di no hwem no se an ma hu se afi de obetimi aware mi nti anopa manko ne yen kɔ me papa ho ɛna mbisa ansa sɛ de wo pɛ no so wo so wa ya awie meba pa to bo meba abusuafo tutu me ka bra Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube ni Nhyira TV fa wo TV ni to Adum TV betie ye sua de mema wenya oba wakofa na bonten ono an girlfriend opeso ware no na awade enti se wanye we amame dia na kyese wo nnome wanye amame na kyese wo nnome waye baako amonu anani ne bet ati moja mo hu se moja wo ba ne ho second time na we ya hu ye no we misan madam o bisa no kron kasa o bisa no ko be sere it's the second time, so how did it happen? And also the same thing onu so moja bai moja ne to say e moja tunu bebre ana moja de ana one se moja ne ban ne ye hu a ade a che hu moja bia wo no hu bia hey se moja ne ba na hu ade a che a eno ano se nka oba bu ni sakura oba se bia o yisu me ba asamwe oba panyire wo fi ha ma misa no se asama be me wo na wo ye panyini afa no oba chimamu e bia yesua de eye bia sebe hu na esane no na de sa de no ba na de ha Ohemaa medase yenhwe ni se on se odi kan ka kire ne se wo anya a chese wo nnome first one be ma na nya de wo so wa ye bida ntina nko wanim ene wo ye na de ye me nwanwa wo no anu se ye krum mfantifo me ma ne bia gimi se de ono wa ka he no okay en kwasam na me kana ye ni biri sem wasam na nya sam ketwa o de wo ka ni sisia na ma me hu se wo ba no any period mom na water free sound because wo ba ti ma me fan say wo de nka oya baba wa ne de 5 days enti che se ba ka de che wo se ba ana obewie kura no a obenya mogyasu bi wom enti we che se eye huhum ma de bi ena bre wo mana tafre ai because de ono ka se ade ne ba so no hu ade che wo hu no bibiem ne che se eye bibia ehinta wo ba no a enu na wo fa so am se wo pese odi nya no ware asem we de ehu kwa fa ma mema because asem ne ehu pa sebe ade we nye news sebe ma better from ba se asa anya news on o se anya o se be obia wo se de ohu na ade fa obu o wa na ni nye ho ne senka me fa so ka se ye no enye force e bia be kun de na ni nye ho so obeye obeme bo so no akwa de request okay so ho na asa wo de no force ni se ye no ansa na maware wo ana nko ye kwa no hu hwe kwa de different wo ye de wo hwe kwa different na senye tumi bi na wo ma can't me masa wa first one wo hu ono wa kon wo 3 weeks ansa na wo bo wo sa ba be second one enti e boss anu wo nya ni wie enti nye na adwene na no de okay lady kakakere na me asem mo menti bi da o manum kura onya wie na so ba bia wo de ewura no de manum ato him and said there is a motive behind it obano okay bibi e wo ho anti a osusu se abrante enyesa because se me no twempna na se me pewa den ti na wo se o ma me ultimate man na se o ka se me condition we so ansa na wo ho se be do enti na o wo motive bi o wa adwene bi a o de ye sa de no me susu se o de ye ni bibi se de bia na ye ma de se me mamum na ya o mutade ye fa nuro so ni ade but we the oba so e ma ye hu say e ma so timi go to the stream we ade a we spiritual something because say the ye can oba menstruate a enye once and e ba na twa da no continue so be cry there 7 days ni ade and afterwards cry say ye can moja sufini na beba enti enu cry na ye use ye can say panty liners ne ade na nti we de one sha pad one sha liner one sha bibia enu an se waba se me o se o peme de ne leke me ansana me hu se wo do me na me wie na me hu moja de enya first time enya hidia spiritual something I think okay to an komo no so na me hebe ade me ko intima me it second time na see ye no wa ha ho amisa no no afa say normal
And the third time kusi woni fie. Third time no. Or no de meet me aka say you can't 2 times the blood no kura boma enduru. Amakese. E ba kese pa. Nti that time no. Na me hye singlet. Me sorry no. Na me singlet ni mu no. Top say na yem boja pa nti mbobo singlet no. Ena na mo bag small one be same one na me the singlet ni mboja ni. Mr. Viewers discretion mo fan che do. Me de ko share. Ye hunu me ba wo. Ye hunu ni o ka no but our mind back capture something in our eyes. But for nye che am person che say fa che say ye di san komo na ye obi ani bere samuntia. Miti. Nti me de share bag ni me no. Me ba na me ka chen so satam ne ye galamse. Timba na me say me kwa site aba. No so da bi manko. Na ya no pa o oye ya mama manko. O se ne papa so ko efu. Nti me twen ya ma ne papa be enwumre no. Nti me no no pe ene ye ko ne papa o. Ene ye ko tran ne papa ne ho se. Nti o ko na o ka cha ne papa se da nko mo na me ne obedi e na bla ne na wo aba no. Nti an sin komo cross o. Nti asan ne papa kan ne se nti list na nti na wa ye ready so obeji na me se an no see you mate 3 days and papa ne year list and or the man e ba list ni den na what list ni so our list here papa no ono wanje ntoma wanje bi ogini scheme okay ojiska o maame ne maame so jiska sen na no moje papa no ne de na 1000 and maame so de 1000 udi moja ni nyina eche o meje 1000 no 1000 okay mfanse sika na ewo mi nyina ye 4000 okay what list in this so what list in so na ne ntoma panties blazers ne ono so ne niama omo achoro 6 ne 4 ne ade hyehyɛ so nti omo de baaye no onko de brem wo efie 3 days time mu wo fie na ode faka e na ode list ne baaye nti ode baaye ade chi na me kɔ Mr. Father ho e na me de paper ne share me bag me na me de kɔ nti e kɔ e ho kra na me kɔ te list na no nti papa no hwɛ na iska ba akɔ de ɔyɛ 4000 ena yen kra ye sere na osi wo da bi yen frɛ papa no se sika we dia na ono ne ye abusua sika na ye 4000 nti ye na papa sika we dia den na papa no kra po oje 1000 abusua fo no kwan eje 4000 nti me de call ye no ana papa no se oh me kra no nipa no print ye na oyi mistake na no am hwɛ na ye 4000 na ye 400 ena obi sam se bibi wo mbie wa na me se wo da bi we nkwan ne ade a na e hanti a de buy and papa ni see you any mama ni nche na me see you na mama ni ko if you want me nya adwuma bu Eastern region club e flo nko kwan we na de e ko ye adwuma o nti mesi wa so tontone mesi wa de ono ton bibia bi wedding ho ne ma engagement ni influence an ye decoration nti ko je list no ewie ni na na oba na ba wo nchen oba ho uda so ye sa de no eni de na oba ye da normal way It's usually listening to your friend who John wants some kind. Yes, I need bill be payment now, man. What kind of story is this? Yes, I need 3 times in the sea, no. Yan bill. Inti, me call Eastern region, I'm call you, and I'm a friend, papa, and I'm said, oh, mamma, Miss Kakaka. Now, person can be sending my soa. Now, me, my gay neighbor, or be picking near ma, or no ton to ma. Continue that in near my or pen. On Miss one, say Missika Crowns one, Miss one beat me amount. Be any obey a minute, Miss one, enter master. It's Adam me sending scano 3,500. Okay. Miss Anna, my Miss one pet, no wage me. And to baby crown and more yen will be phone so at the ma, Miss one. And I'm Papa Fred again. No catching so who couldn't day or discover bent or china. But again, I catch him, Papa say. Or ye juma nti ji say 2 weeks time or mu breaki or swaggle am say for it number person na okwa juma dey ya omo ma wo sen no say omo ma 25 cedis number person okay we dey fan say we be 3 days e wa ha 3 days ni metwia wa juma sika e dey amonti o chena anopa mesen no lolo fe na wo dey aba abehwe eniema no obi ananko no afiri ni pemba wo no afa de o ye adwuma nti onya ma me papa na ofre no ni di san ko monya me kra na minim enti almost 1 week na me frɛ again is me mo lolo fe say kwa papa mo akọ say ai
Ayi bled bi si yenye adwuma bi nti omu break ya no meko. Nti na papa frɛ nam se ada. Mama lolo fair class o mra nti o ma ya me ankasa. Ye break ya menya off be 1 week. Me de beba. Ehɔ na me ni hina yaba. Nti daddy me tu ho nkɔkɔ Saturday. Enam kodru takwa Saturday na anajo. Ena me san ni girl ni ska Sunday after church. Na me san girl no 100 cedis. That time we fee baby ono no e de batakwa no. Na ye 20 cedis. Ena man 100 cedis. Okay, faja won kwala no. For 80 cedis man kwala no. For ochena Monday or mu school ska. Now for 20 cedis in faka na me twen. Mami me twen girl na afei de be 8 to 9 ni mu. Anajo ofre me was we be gina kwan ho saa. Wonyaka. Na me so we ni ade asa. Nti kofie na koda. Ade chia no pa Monday na wa ba nti me twen watakwa. Asane akọ abo so. Nti Monday ni me twen na kobo be 7 me frɛ na onfa. 8 me frɛ na onfa nti be 9 ni mu. E no ankasa flashim. Mami se wutia na otia akọ kasa wonte. Okasa phone nu so no obekasa akoda. Kasa ketekeden o se nene eye ne ya. I'm say nti wo yare o se na am so de no problem twen me na me phone call clinic. Na esa me san to ka fitakwa. E ko ni krom. Oh. Me kwa no wo ne sister penyin ni den. O mo bubu niama. Aniama be no mo bubu. Ne sister na tu ni den me niama ntoma ne ntade bi. Okay. E na o mo ti won bubu nti me friend no e na me sister fa no say bread no wo mi fia ha. E na me call sister ni fia. Nti me den na esi ankasa. Mami, the esi nyina ne say upon sa niama we hina echi. Ye kukura wale na 4 times. Ye kuku bia na girl na say na wo pe ma na we yesi. Me so kwa me no 3 years ni. O meto oba bia o mi fie da. Last 2 years asamne koya na aka be mfa say 1 month kwa ni nduru. Na ka wale na time aso. Afei de one day bi me to o say me kwa me wale. That time no aka so wan no makodi ni kurum. Ni ye gusu aye toto aware na oba no de say o de papa ye papa ye sa na o mo di frɛ no kurum o won so ayem kwanta papa ye ni din ni no bai ni blof din di Rosman den ejaben Rose no kra de wo ba ji se nipa kakre ba papa ye na obi adin ni hana twa papa ye to me so fi se o start say wo ka say ya friend no o friend no fa ne sofo no yes ade no sofo no konti na papa no se membra ase adan na sofo no ba mu no bi before 3 months come Christmas year wo mi afi we ye sofo no de say o de sofo apia wo fine apia for do apostolic ya sorry kesi apostolic wo fine o so ayim ba ono no we bi ai apostolic mo sembu ye kesi no Apostolic of Ghana. Okay. Oh yeah, almost awful. 3 months come before Christmas when get ba me chen wo kuma see say. Ompele ma one no worry no makwa ma one da. Mami, dey na ha me no. Oba ha de bia otimba be di more than 2 weeks, 3 weeks. No, konti last time oba na mka chen say, "Rose, sisi e wuni. Me mpese this year dey ye between plan. Ntimi dey make catch so office o me yen wale a. Wa me yan wan na bronya we dwura imeja o. Nti me kan na osreye na so wodi amate nti ade chi na me jane kwan na okoye no mfa nza be 2 weeks me frɛ no ono so frɛ me anadwo wa no pa awia ye di nkomo ti last am ka chen say Rose me hu family o eno ofa family team fa na me hospital nti ma ba fie na me hwa me hu be week me wie pe meye me ba ho me akọ me sister mo na yakọ akohu me ma me mo ne agi date pa mo wo fa mo de benya kwan ni ababe nti me kan no say wo de amatena me ye aduane ama me nkwala ni me wi a me frɛ ma eno ano se me kan say ga na di matem ana se ma di ga na atama na ye ntro bi na me twa to ye nkoye me kan san sam na ono so ka chem se on me aduane ama ne ma no nti o wi anwumre no o be frɛ me eno ano afi me frɛ ga ni bi wa onfa adi be say ni me fan say 3 months me fan say 4 months an ye wo mi me friend na onfa wako ba bi owo no ma friend na onfa nti me ni senior brother e wo krom wa ware o mo busu ni kura e na me friend na me say obla say ni me anka sa me hu sha dan fa me na say me ti e ha me parent me sra wa ko ga ne ho
na keka che ne say me say ayi asem na yi no me di kan frɛ na kwala baako ne madam ewu school mo ne so kure to madam ne say one kasa how pa ne di madam me problem ne say opon sa de o so onware ena me si yo o so onware de amate ye jai by me fan sa 3 months 4 months ayewo mi so mi konya lady bi na say yan okay ena me say me because this am kwala ne me no be di me chen wo kumase me so eduma me to ba ne kasa open ma menyini ana ma oh me pe ma okay nti o ka sa won ne nware ne ma akofa wo bi ha okay ena me kan na ja obi be say ye ko twa ye ho a ma pacho me phone ba ko no we na wa phone no so wa de ma mo no ma enye say ma pro adna to asosablet that was the issue in na metie say mu ko twa me ho ofan me ni girl no o nipa na wa nya ya fufure ya ja ya say bronya abanti aje ya kope ba ko bi na matiawe ma me ko da so ale ade echen ya me be mam mo japa yeah ma ko ba bi several times yes say girl no apart from sa girl no in my life want to be for baby gosh enya baby ba ko mienu ma nante ma girl ne kura no edi me akọ ne soft mam ye koduru ya na ma me ne ka kire me say mama girl ne ha no nti ya girl ne kura watu oyi wakọ ne nkofo wa akra ono kura broken me life so for ne ka say na kire wo girl o ka kire me say apart from sa girl no age so ono girl na nkasa afri na kumemu ene niam oye ya ansa na obema ya sa ade no ono girl na nkasa jai ansa na se metimi afa oba me ne giga na kwada meba abuso for Orion Cyrus Publications was a main country was say GES standard books in our Wayaman kwada free crèche adequacy primary school levels no and our kwakofa ba pacho tie ni ye pa crèche books no scribbling and coloring one of the aba ya kire say GES agiatum ya nursery 1 and 2 ya language and literacy numeracy skills ya phonic and sight words natural skills ya picture reading and coloring no na be a lion has a tail, it has a big head and hey wahine oh nigga na yes adam ni anade one fans also asem me nka me say endade ai yes eshan yanko a lion has a tail. It has a big head and very small waist. What's your name? I'm in the Canada. Women and a very small waist. It is a book seeing in Orion Cyrus Publications akofa diaba or KG1 and 2 so dear a bien kwadano junimu primary books in English language, mathematics, science, creative art, Ashanti tree, computing, history, master phonics and workbooks are doing in our diaba besro kwadana be suku list na dia ma on free number we se na fa ni wonu nim komo book ndio hia bia wonu benya bi e dia ma your number na 055 531 3658 0555 313658 ubetimi nso afre 0249 411 234 sa numbers isu na afre ya obenya ye wudu kumase across nyane takura de kekos and kuforidia nkrabata no bi ewo honnom tap send sisika no a wode mane no mesrew download the tap send app and create account ma wa wo kakra bia wode to su bia na fast, easy, reliable and secured. Me de battery man is was a papa no and no Mr. Mario fi say sika no promo code wa ube use no ya fa Insure FM sheho fa Insure FM and the promo code ho no fa sheho na yenche obibi kakra na ja wonso efa hwe wo how far Alicia Deco and Trading Enterprises senior ma bronya chede promo no wode ma amotufo buo no waguso agina de wogina wonko nanim watete so sede na tie na WCC no watete so PPR pipes and fittings watete so na no meme da and obi frɛ wo so Ohemaa me bedru ha sa ne ma no de me nua no ma mu siesie omo dem so omo tu mirika pa na won mo ba union no so watete so ye wo abinchi ye
Star or your filling station one edition anymore. Your number is 0558 063 836 0558 063 836. Wo freya ni a eja ye no ebedin komoma bibia akoyie. Syntax tank na din ya trese e payer bay wo kohwe obi tank apai. Syntax di sifia empai. Eho din kala no empa. Ya ye mane Ghana weda no nsuo behwe na hwe no de gina gina ye de na chechede eda ho ne ye champion of water tanks ya kire se we ye free wa ye numere unu obia enka ye ho enu ntimi sere wada size be na wo pe color be na wo pe wo bo mode na free number is si anu a ye ne wo be kasa na fe ya ma de wo pe number ne 0244 335 168 0244 335 168. Online shop on so boy juma and syntaxgh.com wudru honum a wubenya yen ewo honum. Rapid improvement pharmaceutical no pa wonum de aba na make am fo akere o misrew aba time mema ne ma eboy epeya bay ewa any code no na ye de beti aye ho sa edupa no eye ba kope eye defendral cough expectorant misrew edru we say obu aye cheku wabo wanu masiu mu cold na achewa misre wada wadra any defendral cough expectorant abafra wonyanya mfiensia no ye ma no bi nom sanso ena wo ho anase waya se ne womfe bi ya wo ya wontimi na yie wanum kura ato wo ye bibi kakra bi anu wabre wo hu ne wonya wo hu bia misre wada pe abzol albendazole tablet eye dupa enu ne betu ase na fe ehi ho e de ama kura ma watimi adidi ye watimi ada ubenya energy no ne vibes ne nyina foforo abofra wonya mfie mienu no eya memma no bi ennom wo share rapid improvement pharmaceutical spintex na be we ye ben eye Royal House Chapel your number edidi adwuma no eye 0536 661432 0536 661432 eshen awalankasa abaze na epede me yemam madam me problem is sisi ano ese ko sofo no ho no besia fofo na enyan ede no ko wo sofo ne sofo ho na o kai che o de enye besia koro na ibiara ni wo betumi aje nti woni be enfantene muame yemra twini woni be yi oba we no fofo ne da moja ni ntu oba ne tu mum etu kwa benso Mr. Mo video no want me and download it ana my phone so I just me you oh it's quite unfortunate basay moja ne basay madam first one I say get any buy na me ye ju maybe me san carpenter nti me ko bo obi fro anopa no me so na me say me hese no say eye me ya pa mo say like I say me sisimu no ayedu nti awia tambe 11 ni mu na me wo soro me gina soro ambo scarf na me see say me kwasonti sonti na edi kan ba e na yemboja na edi kan What hospital? Ma hospital pa. Video say. Patch of a phone number now there. Hospital ma omo akwaye me blood test bia. Nti na so ma the doctor ni bi wo manso. Oye madam for ka che me say me fresh again no embra. Me friend or catch him say me on so as I'm cover. Be na me am testifying she. Pacho the hospital viewers discretion in tina ye amfa to so we have boss abi obi anya go be kokko kakagu so na fe no be moja but ye be find ye be working around it na ya blend kakra na ama munso ma hwede ye work no ebi but first things first mama me hwe na eyese obehwe a meka kire o enyese obehwe a e wo from oh, I'm sorry, just give it to me. Moja ni binini. Pampers 2 weeks. Pampers go on ambo. Pampers ni bini go on. Hey! Jesus Christ! Moja nko Moja nko na dem aba adwuma ho. Mo hwe bi nam so bani mu yinya bi. Hwe ni ada se adwuma nim kwa na be. Jema no ma me be hwe. Oba nti se wo bo Pampers. My boss have for 2 weeks. Oh. Ya nante wanti o ma me dia before say another videos wo phone we so. E bo girl ni dia boni ben na me dia yo. Se wo so won are a wo de bra. E ma ne so for ni ti dua bon na wo so for no. Me send ni videos. E de ma so for ni say enye se bia me hu oba we ni so oba da. So so aja me ne me nya bi me kwakuma se na me wo. Me nya oba ni bi. Ben mu papa e kwan we na oba no. Okay, mama nye ni say.
Mama Ajani will case no to Wednesday. Also about the say Rosemond Ejabe. Rosemond Ejabe. Me pesa wa wo to nkra na de ma no hwe camera we mu. Okay. Na de wo pe no bonidin to nkra na ma no. So fukro na bonidin bonidin. Eye de ye nipa beti abona ma ne. Pache. Eni ama me das. Pache papa yi. Asamre ma fro phone so me no wa kan sisi amefre wa wo mfa. Sisi ade no so e ha me. Wa man papa buafu. Nti anope. Me ne papa ya be nhira. Ewo kumase. Oh mo ye adwuma ma adomfo na yi na. Ya ba ha. Ya ma up to Wednesday. Ye hia wo say ada say wo no papa wo ne wan wo mo beba. Sofo apia. Eye sofo a woda apostolic. Anu wata kwanso ayem. De bia me no kasa ma ye voice message ama. Eye Saturday ni say Friday no. Minim asem a wo ne mpapa kan mpapa buafu. Nti wa mpene wa me yade asem na be nhira. Nti mesra woni Rose nkasa anase obi a wo hwe we bia again your friend papa ye owon kwanta nso ayem kwanta o de papa ye nti papa ye mesra me mpesa o kina asam no beko ko duru baby e ye de enne se nka se mko adwuma manko nti mesra o ye se Wednesday o de won ne lolo fair kura na o de wo pa frame ana o pa your voice message mame me amesen no lolo fair o kina Tuesday so ba be da kumase se Wednesday obetimi abedu kumase ntem no betia adroba je afat na bra so Wednesday no up to Friday one bad day any am cultural said the year me no me so me fan chaw because my dikan abodu first one na wo so for apia ubegina mu kan ya na madani duan o yen so obe frey na on ya trans one frey okay hold it there anti papa ye wo takwa enswayem. It could be said the Bama Kenya no, a dear nay a trobi no woody. Enti Bomodia, your friend was several times. Return a call no, not my year who were nim not somewhat Bama ne cano. My year wow true it is, say no cry. You won't say the Becano, meaning second the other word, not where you nephew, but also be the wabba. Now so I bet you side of the story. For now, young fire 9 season and chain kakra. Why? Na girl no da so do no. Oh David. Say obasa obeware an wan ni bi. Oh David. Ya sem na be ka che onu mo mema no. Oh, 1 minute pe ka bi che. Afutu America chon say ise okwa wale oba e say wo hwe yi. Hey, na wa ba ni e. Medi ene de. Mane na. Okay. I'm sure mama konkomo a etoso mienu so en 10 na yi wasum na etie bi emamme. Naomi Arthur. Now what is it? Area you na nam den Dubai. Me freedom kwa bi na me ba. O freedom me kwa bi. Ene e chia dom me fo nyina. Na pacha. Na me ba na unse me kwati me kopo bi nchi na me tana wiki ma sahaba. Na me nim hada. Me nim kumas. Na papa bi na o ma ye work and pay. Na isema ma dwa ise na una makacha oso. Isema me papa ewu. Ya miesi komanda ikola guyensu no so efia jaisu na baby ma we campaign iti obe pebi na oda amaye enye kwa be kwa aba ni enye bi eno ya wukunu de bi ai se minua na ma bona amane no so unua wonni fu ba ko papa ba ko oda ai se busua na no so efia say ya sempo no nbo kaso npa bebe ma bi was spin test wono no ko o tiesie sa chese di gunkonya mu no chese no yesa di gunkonya mu da bi nkonya mu nkonya ka mu nkonya no okay o siesie bi nto no so ka ni binye no de kai mai ma ka ni 2020 it ka no esi ho ache anti ka work and pay asem na work oh okay it ka ni si ho ache pandi mai and as esi ho ache so kwa na afi na ehu fault no eyiyi ye fe pan so ka na say ya o se o de me work pentenye no be siesie den amayen na esiyo ena ma ene ye siesie ne akra de ene amafu kine ya ye we are near to we are me yejuma we se ka ni se pon se me fa me salon menche de me siesie kei na ka ben spin almost a Toyota fish almost a Toyota fish white Toyota ni o fish bi o I know a private and idea. Sana drivers and a friend. I'm a friend of fish. Toyota, me fish no. Toyota day haze and a Toyota what? Sana ma ji se bi ohun kan na nkasa. Inti ehona car no na dava ni be yare na omso
also the common spare na car na se I say the mass spare there obejike and then me maame yes anko papa you papa yi chew ye pa ni chema me ka say oh you kunani oni kun it was slen wa boka ihu ka say so en use ka wo na say ka no una na wutwi ana there be say driver no I say na me ko pay driver ni e call ye enti wo work campaign wo de wo anim na akọje na wa pay driver wo de ka na ye adwuma man it is daily na mo ye sales say 800 oh say eh over na sem na okay yo okay and you say na Toyota Hiace me na say sa na mo fa nintin okay all right papa say kai say ya o se wona be siesie o se yo ya amount bia fa be che ni fita onu so nti ho o de kwa na we je esi ho na no di me say afia o ya sa de o be je esi wo san sa de we campaign sa na riwo na me see yo papa say am fa be che ni fita into OGK eni sniper di su o so hu say ye ni obi kan na number ben ben model ben number ben kan na ma ni nyina wa trotro me yes esi nyina me tam OGK sin nyina me tro me pe just number no na me pe yi akra mo de register car no na hwe say the fault no si ba hu no abusia where kan na me okay mama she say 23 come on my car when you can number wait date and our boy kan na man wa ha okay 20 GR 507020 na some more register in crowd Greater Accra yan kwa my car no say ya ono so yen fa deposit 5,000 emla that na mo ko me yan ko bi na I said driver ni mi nua no e no mo ko no so 2,000 ye wona de come no so ni ma say papa me pa chow isko fa bie kwan ti ye pa ni chama me nua ba papa na o ka say ma kwa ma fa ba ko fie ni say me ma so anyansa papa na hu say hu bi wo ye mu ntie kwa na say o ye bia na say ya bo okay isi me say asa wo ka me di ba ko pe atuma say if we have hu shewum yeah iti apani chaw o say na saka no work campaign mo je na fault ba ho a ese say oboka ira na mane ana o say bona mane o do command fi cancel ma adwa onya ni yo ni ya be sa chiaka ni asa de be ma ni pa fo friend say chiaka afi da cause me million because the millions me hu kom me ma enya me ni pedue ni afra papa na mama papa ye basa okodo mi kwa benya ma ntwapete mi ye adwumbo mi kata kwala ena mi ni e ka chew o se de akoma ya fa manifita ma adwa ye be papa ye chewa me di do Ohemaa sai ta yo kwa benya nti me botu ko kwa me fi echima me tena ho be hwe kwa benya fo nfa ma adwa ho me ne me di Ohemaa kwa benya fo ba okay in Ohemaa inti hona papa se he ye fa ka ne be kire ni ba ye di ka ibaye ya ya konta ye ndi ni ka ye ndi papa yi ka ses ye ka we ses inti fit as oh now me ma ye ka ni yo inti work campaign nanka how many years na betimi dey track 3 years 3 years e be can be di unsam how many years 1 year 1.5 year per ma hima inti asam na emfa ma ne kwa nka fa Ohemaa simple inti kai e na mejio o cha mejio ni ye pa ni cha fe dem ani se ma papa ni frɛ me a ɛna me am de me shunti e mo frɛ me biom eti wo ne driver ne ntem de na genuity wo wo nim se driver no ye adwuma se de se model sales bro say ya na ka na be the whole weekend kwa adwuma o se track wo no be sa anta ka na ye kwa adwuma na so asɛ na me say de me gye say na me de me ama me work campaign say de me gye na ave no di me na fe na wa nu ni ho se oni akɔhyɛ ɔha obi mu okay then na see say then na say ya inji ma to tie na de me to tie for la ko to ko ji asa still ko me no tie no to ba ko say 600 me to 4 me to back 1,500 ma ya inji 7,000 ena dan ya ko pa ni chew so de kana am me chani fit 10 toje ya ko pa ni cha na jotu wo ko ba be say ya da kema de chin ya papa yi chew ni be ko se ye ka ma ye basa papa ye na no di mi se na mo fa ka ni nko da ide ka ni nko na de chi ni ka ni nya accident e won sound into am ti mo anya mpa na chewo no ye pa na chewo e no ka se mo fa ka ni nko
Afi da de kan benya zent ko afre maame an o sane 3 weeks amamo mo fa ka ni mrem so we hu say yati mesiesie ka no nti say ye mbobu san so wo no say any accident be head on collision e there obi na di bom so obi na di bom to mo hwe page ni so no ene nye yen fault ti nyame adom obi ampra do ba na say ni sisi ba nti nipa na koye ka na mama na fida ye de ka ni kwansan police station na de chia e hu bibie ma pesika ye hu bibie wie na sakofa ka de ba so now mi sisi te nya pa o chamo na afa pa so onfa na de nim ka na nya te ye flow okoto yin ka ni kwai papa na fa ne ka no ye fre no onfa ya flip ya flip boni ben ni pa jeun ayi fra onfa ye hu akọ ye ni usesika ye sesika yi da kai back o ban pose ka ni body ni e kama ye hwe so yi enti say no dey na say se ba ko babusia na me sese car no engine mi sese ye o me yankopon me sum ni enim mi sese engine mi to tight to bat me say ba say car say woni obi car na we use na say wo pese me ma me car mi tuna type ya me to aya de apa no matwa na me de a kire say we na pa ye no ene ma to foforo o be say na aka so car na say say me da me de mo work and pay me say engine na mo say sign de mu tu ye no twa ye de to wo de mu to wo twa ye ni nya evidences wo ho ele wo ho mo ba na se asa no so o ma siesie se o ma ntofo fa nsimo o ma siesie okay nti just say sika mom na akodim na me che say o pictorial evidences to what and what fitani na o siesie engine ni ho nti na ye wi a wakoto yin ka ye fe wa wonfa so ma ye ka ni bi mo so ma ye yo ma ya eyi ni nti den na o pese menye ma o nti pese so afa ma ye bi ma o da fa sika ma ye sika say na o pe free no say ye says no 33,700 for why so we hu say ka na betmete ka na wenti no o pese o di ka na fiyen say meba ma Mr. Daniel Akwaba. Hello sir, good afternoon. Good afternoon. I no apom to say Nyankopon adaroma ye ho ye pa. Wadaroma woni ma me dear friend na Naomi Arthur. We name Naomi Arthur. Obi na medical man. Contract na money agreement. American man. Naomi Arthur me ni any agreement bia. Okay, what's you obi di Willie? Pacho no so nim no. Willie eye ni opposition man. Ona odi na kontan buy so be wake and bigger. Okay, oboye nkomo bi chere se car no de ma wonu mu fie miensa on daily basis as say o mo ye sales 800 Ghana cedis ma na emu kwani abadie bi car na say won ma bo ho kama o ma overhauling cry and chair afa car ni nya accident driver ni sisi ye na ya wo so woje na ho me kakra bi a wuto car ne ko ye no eno ano no wonu so wo ye ba kunani okura nkoda me be say me tie wo so side of the story. Ma me pa chow oba ye o ka say nhihye bi wo mene ntem o ka say agreement bi wo ka no ho na no. Okay, ono de o se enam obi so na mo won na de nanim ekwaje ka no ana anya sa. Ai Erica ajima eni a oni ba echi be pa ni cho mini ma mini ye ba no. Bi o se wonu ye nhihye bi wo ka ne ho ana. De tell me kwa pa che ene ye ho hihye no. Okay, meba. Mr. Dan. Yes, madam. Padarma, whatever it is, no, they'll be fear now. Question be arising and near Bisano. Madam, you are dealing with a company. The name of the company is Dantraco Limited. We are in transport. And this is not the first time we are giving car. Nobody printed, not only bizarre work and pay. Everybody will point to my company. We have an agreement which they're supposed to go by. To us. And before you can go into this issue, I'll be very happy if she will give you a copy of the agreement for you to go through before we talk about it. Yes, I beg them to see no, and I don't want that. Okay, okay. I've given over 50 people my mom go for over 50 cars on my tree. Manji will be a car. Okay? Or should be what penny or Wadaroma, meba. Mami. Yes. What say? Ono ne company no mama cars. Na cars a ode manu o ma agreement ka ho.
a copy of agreement no na bra we na ya we wili na ya we bibia wom na ni on the book no koma wili book ben ya wili ofra wili aso ba church and say wili nya wili ho na sabi nipa boy ba nipa yaw me banya abotio me be say mu say da woni na nya direct transaction ya ko ni ho on ho obehu na say week woni im say a company anasa wo no nko ane ho ya ko ni nka yanko wanka say company kan o di maye because na si hwa ka say we UGD na si ho UGD ya kai ya bi machine foforo meba Mr. Daniel madam see only one transacted direct individually na nya company madam isanisi omoba no onu na kunta na wili na wo kana tem bae isanisi me ready agreement no ma omu otieye ansa na wogiti hu na ma ready madam yina no o say my farmer spare driver o say already madam o say my farmer spare driver agreement me agreement na tem na nye no crack na really ho really na wan fa book na say really can say papa ni a good nti oni really be ja bibie mu amaye calm down open kwase bunti wait we dey nyanu ho yanko no one by one obisa asem na no wayi ano what you say say be ya menso meti ase o say mo ba ye no already agreement ne kire wana wan ready she wan fa book. Hello? Oh, madam. Mr. Dan, but what the okay no? Oh, see my ridiculous. Mr. Wamuntre will not money and kasa. Why? Will not many. Okay, all the Jina Soma me. Hana, bra, be fair will chrono na me ne willino and kasana. I mean, because willino, why willino why? No, quite only no pay or no penny maya. No will you not pay papa with maya. It's willino or catch us a company and now catch one cash or no, some papa no say in the car or yes, seat guni came. Now money and kasa. Why? Oh, so person me pesa o attest to the Willie Becker say be o try whether must spare me some few minutes of your time na you sorted this out within this very minute yeah why what me also okay that one ni wumpo afeda one ni de hu no that one ya le one feda tie me chere say agreement wo na wo kwaji sika what you say wusi una wo kope bosian wo na wo du wani mu koje ka nti esese nka wo agreement ko na wuli ni nimu no ebia ne se woni mu ye me meji mi se me de megidi nya ko she wuli ni say say we iti ya ade chanjuma na na nka wa nko adwuma wo be de ko no san ko wa no ma jilo san cha kai ka minia akaska ko mu eye be 5 tampo na wo mi ma because me won kwa me kwa kitame me wuye nti sika na ahweme sa nya ahyem ni enim na enti wuli ne je ka ne ma wuye ye no me wo say okay me ba hello yes good afternoon Pastor Wuli enam ne wo ka say Pastor Mia okay wadaru ma wunim Naomi Arthur yeah Pastor me nim no wadi na nim akwaje ka wo ba bia manas work and pay Pastor ampa okay wodi na nimu no akwaje ka na ma no mukwaje free company wa na muji free individual bi o ya ji free ya kauna bi o individual and the company kauna na kan cho say company na muji free no wa kan bibian che ni sa okay agreement a wode mo ye na ye den was your kan agreement bi chere mo o say kanu ya yusuna bibi say wo ho a ya begis ka woni ho e ko siesie no obema ye asaloon e wo mu fan se e wo mu edika no be ba session ma mu ba be ye se problem bia ni ka no ho a ya sa ko to adwuma so ses no so ya di manu collect e na ya di ka no so ba expression problem bia ni hu e na o se o ji ka no abi yenyanru ba bia wo ji ka no ba bia me gina sese ai die o se agreement bi a wona mo ye ye no mu nsem na me peti agreement na me pa say agreement be no so ni ye so no be agreement hello hello
Willie Jina so me ba Mr. Dan. Yes, madam. Pacho manya Willie was say one oji omeji card if you as an individual not as a company and have a agreement e kura no so was say upon any so kaka se ka betimi a kire no mama me a. Was he obeji fi individual? Pacho o was so kasa kra wote. Willie. Yes, Willie agreement na I sign na edimbe na wo agreement no so. What's agreement now? Yes, I did by now. Agreement, Musu. Say agreement, my agreement, Willie, yeah. Mobile, you know, making kind agreement, Mamma, and that's man can kind agreement, Mamma. I can now, Kikai Maya, but who Maya, Clatabia, say, Clata, we are sign. Ah, Mimi signature as a quarter and crime was. We sign paper bill. Yes, okay, agreement be mommy. And I'm missing me paso kakati so bet na church mo. Na wa church. Please, no office. Opa, make any copy of the agreement number. Who say more agreement? Who bet na what you work and pay? Toyota Fish without an agreement. Okay, Mr. Dan Pacho, agreement now on your moye. Who a copy ho? Madam, I have a copy. I have lawyers I'm working with. In the first place, I should have. It hasn't gotten to the lawyers' aspect. We start from the police station, not the shop. We told the car. Police station. Mama producer Afro, Naya J copy of the agreement. No, na fe. Ya bisa wonu mienu de womo kenkan kodue. Na nka ansa na me de besi na yakoye hwehwemu no. Ka no waje afi mama insem kra. Madam, Bizane say, me can't show me for car number and I'm sure the car buy. I only saw the car. They only told me when car accident. That was Sawam. That was when it forced them to bring the car to tell me say, accident was Sawam. More than 3 months, now me the car they are not bringing it. You said the agreement. You supposed to bring the car for me to see. Ubua, and yes, sir. Mina mi ko di kanu free police station no blew. Mina suma mi. Pepper na mama mi say me ko di actually nya for insurance no. Mina mi di actually o. Kanu de na kanu nya accident be ma report ma. U ka che say we kai say kanu ye comprehensive dey. Willie, hold on. Uni mi pa, so ni mi. Ni mu pa, no start here juma nyende. Enye we e na ba mo abetu atoro. Car no a u ko Safi police station no. When I gave you the car, was the car damaged? The car has an accident. Who will you man? I tell people to release strong. Let's say car they say you may accident. And accident you see as me bo money. Madam, Willie, police people went there 3 times. Opa, I can They were not bringing the car per the agreement. The car had an accident before they called me to tell me that the car had an accident. Madam, me try to. And I say, I can't tell me in your Zoom. Ya police. And yes, speakers are me. Mammy, Mr. Dan, question way. Pacho, can in your accident once our mono dana, I'm afraid of our money. Madam, I did back when me trio me US me at all. Bisa Willie say how many times my friend say omunfa car no bra na me hwa omunfa mba wo de bisa sa question ma me so wo so I answer me uncle yeah madam onu fla me say ye fa car na de emre no dey na say ye fa car no ma na me ho na car no ba no na nya accident na me say no say dadam car no omudi ba na be nya accident o oh auntie asema okan we sure. Now, how many times now on no requesting someone for can run a day na dana modika ne question no dana any accident I don't get it properly madam me ba cho tie mi o car no o see ye fa car no na expression ni ba be ma na onu na ya o jesus no o car no o mu di ba expression ema o kotra kan ya o see problem bia de any car no but o see ye party car no train asa no be si baby obo wonu ye den eba asa no be sa rizika no ma boys mu no mo fa konye adwuma asa we cafe Sunday no na ka sales ne be hye mu ana na still no be gi ni sales
Can you as a worker? Can you train one shop? 1 week, 30 to 2 weeks. One ma. Boys, musu so work up no mu ye. Ena mu be faka no call ye. On be faka no call ye no asa no buy no say omu faka no ye de emla. Then no ka tell me so omu faka no man. Now me ka say okay papa na ba. Eti baby amu wa bia omu faka no de emla. Kwanso na omu ba no na ka no benya accident no. Asam ni na no. Pacho, accident after accident no omo repair car no ma ne call ne dada mu ana. Me pacho me question ya na car na no. Abi me ne Mr. Dan, me pese so na car ne ye ne dia na onim se de tie ansa ode mamu. After accident no pacho omo ye car ne wadwuma ma ne si ne dada mu. The omo the accident car ne bre me. Na ana na mo the accident car na mo. Also when you complain from one like oma will you go to in kind call ye. Papa Madam, as na do ba na me born amane no. O ka che me say me ni say car no comprehensive na. Na me see ai. No so okay. E dia. Ya na comprehensive. Ati papers na be hia no ni nyina na di be claim insurance for car no. Makoji abre no. O fa mo me akọ car no picture. Any car na oni ni car no nya ze no picture. E di man no. Asana o ma me sika na me ko twi car no free is one blend. Car no di bia no. Me di share ni sa o ka che se wati. Ye twa better almost 2 to 3 months. E na me fe say o. Ya dan. Car no ko si say o ka che me say ni san kan insurance ni e. Ati odi e so ni san insurance na obeye en wadwuma mai. Na me see you. Eko sita bia me safa no say afena si saka no enti oye ka no eti anya bote owie a odi beba na me see you e wo mu asusu bisu mi kokko hwe ka no say wo shop but bibia woni sem o say owie odi beba ti mi bisa no wi tita na e twe say amutwe afa de ye fra no bia mu a wanfa mami no be fra no anfa mi su ni fra no wanfa e na ka no so baby I di ko say oye body work ni bia no so ka no so eni obiem asem ni nyina no. Okay. Mr. Dan. Madam. Wadaroma. Agreement na mpacho. Odi ni omo ye ashase no. If I can get a copy, many beje ho. Na pictures. You have gotten a copy before calling me, so that you know what is in it. We shouldn't discuss this issue. Okay, it hasn't gotten to my table yet. But of car no brain accident no na some was have footages na nyina pa cho de fabra na yanto ye bonya some investigations about it and then actually mess about won chain or see car no na or the car no brain me was spin test and a car no be accident mama mo ko police station wa ko investigation now I went back to go and do the investigation. Madam me car so mo fa car more than 3 months me ni krom me head more baby. So every month you're supposed to bring the car for us not to drag this issue too far, Ninti. Also, when you will a very good relation, and yan suspend the case for now. Now yan the necessary investigations around it. Now, you know, yan samra be na yan share how best we can solve the issue. You can have for us to talk about this again is for you to get agreement. That is the binding document that is happening between in class HSM to be biamano. And she say, yeah, it is among the agreement, not some friends any discussion on it. On what basis are we doing the discussion? And I never stated, sir, we are not going to read the agreement. Me say, send the mommy producer, I will look through it. Now you know whatever got you guys binded. And Mrakura Modi Achichere mu aberi say, na fe ya sa baby ni abe resolve it. That is what I'm saying. That's Mati. High on water. Now we lose to out there. I feel no laughing school now. I feel no laughing school Ariana. Oh, David ma. Take your time, take it easy. Because David, media ya say me pay juma ma obi and also media juma ebe blona me ya be kasa we are. Make sure to anya faso be ka e right to ka ya kana ka simple. Because madam say me try to go wala no so. Asam weni na ko wie no mi hu se ka no ni onu minim no pa onu mi ye pa na mi bisa say na won so woni eye papa intembe basa nti wo de twɛn
or the document in me by Rosso Clan sign. Daniel Jacka can be in an doctor, see my ass. Oh, it's all the Sunday producer, Nam Shem we are. Dear, as I say, you will be able to know when I saw better to be near the year to a year. Why? Hello, madam. Martin. Hello, madam. That's it. Hello? Yes, sir. Hello, William. Sir, my minister Mabuno. Auntie, my minister Mabunoa. William, radio station, and your judge, and your police station. So we are not going that direction. You have comported yourself enough. You should go to the police station and make a case there. Wait. Okay, so I will say, what day a year document no ever send it. If it gets to the point, I say, hand over to the police and to the lawyers, to the court, we will lead her through that. But you do, Madam, trying to negotiate and solve it here. Madam. Me too. For over police station, you should go to the police station and make a claim. Okay, that one will be better. Yan Kano said they can. Today, they never say police station. I will go there. It's better they go to the police station because this is not the first time radio station is calling me. Documented on fans and they are and yet the first time. So any issue, you should go to report the case to the police station. Okay. Listen, argument no. What they say? I don't think I will have time to deal with radio station. What do I say? Uncle police station. It will help me. It's like you are just stepping on my toes. You've also comported yourself. Delia bedrew a juncture whereby you said, say, may the agreement is and them number where we started from. That is where we are. I'm expecting it. And for now, thank you for your time. That's it. You free so. Dr. Dawood Dinko. Medase pa wisia awie ye mobibia aha ya das papa pasa waje brem so afei ye ba bedin komo afo ya pomuden papa ye ma me hwa ye kere edisi ye ma ne nsuo bi nom na afei ye ma na duro kakra aha na na koma to ne ye se wisia aduro ye ba bedi hu komo yi anaja ma package wa ha ntima menyi hu enkyerɛw ye ba bedi Dr. Dawood na duro hu enkomo mesrawo ye wo Dawood 360 capsules ana afei so Dawood ointment we ni nru akese mienu a Dr. Dawood danso da soronko wa bibido ye mo de abedwa so mesrawo unya bia beboa wo ye papa mesrawo pa bomoden ne kopesa adro mienu bi adro yi de ma ne ye nwanwa amanfo di hu adanse bebebe ni nyina ene se unya capsules ni bi eno no ma capsules no eye entinu madwuma ye pa boasiesie no mpenu mu eye entimra wo nonom capsules no na fa wo de ointment ni etwia na udi twi de nani ne wedie nan ekuro bi ababa wedie no mu ne ani ni ade ni na ekuku no enti sabi se wo simu na aye kuro na ye wo ya ononom capsules ni bi na de ointment twitwia na ekọ sabio ukokobu ana hawo ene ade a utikakra sabi editua anonom capsules ni bia na ekọ sabi omema sam ana akofom a esisie na wudi bi twitwi na fa ononom capsules ni bi pe na ekọ dia manfo di hu adanse bebrebe bi free se o ma discover something new afa adure hu ni nyina ne se wo mu free se sabio eye mema madwuma ana Dr. Dawood ba wonka ana one de bia wo ka sisie no nko a die tia doctor betra wo ka se apagya no pagya na apagya ni nyina ne se aduro no FDA for hwehwe mu gi mu tumi say ye because eye sisie mu adwuma ana sabi ye be ma ne eda ye sisim sabi ye to osintini wa utumi say esoma be so obe ma num eni ti abiri bia sabi obeka otokura atwom no tumi say obe ma na apagya sa na tie enti say sisie num ye mra pa uhia aduro ebetumi akukuro no ebesiesie nipadua no na ma sabi obe ma no asanya anya na fa ahudie bi na ade ne ho baby adano ahawa ba ho enti de hia ne se siesie ho kukuro no ma fei ahoden na wo hia no enti mimra mu eno na manfo ka so ma discover something new but nenso so de atia ne se dada na aduro ne sa na adwuma sitie ebo adwuma style bi mesrew uhia Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules Dawood ointment ewo fie unya bia bebo aduro ne say na tie nie na se uyi fi package no ma say anete a obehu no mesrew say anete bo modin so beka kope bi wate ehye ma akoma ko aduasa mesrew unya bia bebo papa sabio ye metena ha afidikasie so emetum futuro nwa amanfo ni da biara da
ana nyi enum na keka ye na mom se ne ye papa na na dwuma pa ebo amanfo di ho adanse enti ana da bia betena fidie so ana ye ka ho asem na se bia nam se yade enso so eto atese na dwumade a ye enti ema nipa pi na ye kiri bramo enipa pi na ye siatic na ni na no etwetwe yan na ye ya enipa pi na ya poso ne ya poso eku ye enti no mesrew se obenya bie sana mobile phone enti yetimi si yetisi sa nipa ne bewie na ne ku achi ase na ye ne ya dompani ya ne ya mesrew wudi agura wo ba be si uti ase sa masabi wa kiri bramo na ba be ko a me pa chaw wo de yakwa akoda ma yemfa ointment bi entwetwe wa kiri bramo ne ma yemfa ntwetwe sisi ne ma wo bia wa yusu ointment ne capsules we bia wo hwe me wo ba bi biara etie mo ba bi biara enim se asema me kan eye nokore mesraw pa bomodi so benya bi sa wo ye commercial driver so ye private driver mesraw hia bi pa me ma me no ma mo ye masom de bia me ka mo asem efrise mo adwuma na mo ye na kwakwa esese bia bo abobonua wunua ne na nka beto akuma bia ma na efrise adwuma wo ye ne owu adwuma wo breye pa mesraw mame ukoba unya Dawood ointment and Dawood 360 capsules adwo ne bo adwuma style bia bi mesraw pa Dr. Dawood number nie oni ni nkomo awo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Dawood no mesraw adwo mienu a wode abadwa so no adwo ne bi o pipeline mu pa eba anam se brand nanka se nipa dia tumu prako penti enam se brand no enipa wa hotoso wo munti ye ka ho asema ne apagye emu afiri se ye nim de aduro no eyema nipa aduro wei ana sabi amanfo timi frɛ awa fidikase ezu se ma aboa sabi se ne to no me de bia ka ma aboa na nya hoden aduro ya Dawood ointment and 360 capsules aduro ni nie anu ana nipa de adi dwuma fedie a standing aduro de adu mu aso a wo mu so enya afidikase mu ana amanfo frɛ mesraw baby biara wo hwe ye fi baby biara wo tie fi no e ma Dawood 360 capsules and Dawood ointment empa wo de biara da se na ne kra ko saloon e ma ne kra esoso keke e ma na koto agu saloon a wo mo de fa amanfo tie no se wo so obi wo ha ni ti no anu se ni mfu ejuba sa woni na tutu atohwe sa ene yeah, so yeah, can't you go beside heading in every. Enti se wunya bi na de fa fa ani mo se na efuba sa mesra wuhia bi me pa taw edwadifo nyina moduro nie afa ya kuafo nyina modue nie ashankafo nyina moduro nie wuhia bi wo fie mesra pa se me ba bi afekere me ba bi abu me pa taw wuhia bi bomodian so benya Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules and Dawood ointment yes ye ka ho dance die na ebuburuja okobuno ne importem kintampo sunyane brekum ene ade a aduro ye so no soro okọ sunyane ene ne importem a yi sampa ye so ne soro okọ sampa se ne esi bu aduro we din no udu wa ne ebusa se bigu ka ni mu ana se ehefa ne ebenya bi atu mesraw bomodin so betimi eja bi ewofie mesraw mi si number ne so biem okay sa woni Dr. Dawood bedin koma ebebo oye papa the number no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 bomadi aso betimi afre Dr. Dawood na mom ansa na mepeja mamenka Dawood Herbal Hospital ho asem nkyerɛw okay ene dia waje so krapa ha ya ba bibia hwe efi bia na bra ho na mesraw obetu yade na se ede ama oprekope papa no nyankopon na me so esa nyarewa mesraw sa so betu na mo ni bi no aba yen binum se yenim de nyankopon na me so ede aya ama ye nti ye ka ye de anije na e ka prekope mesraw yade bia wo susu se aye ko anko e wo so no ono ba oko a ebekọ na de ame de ne se obetena na nima na wonya sere na okase ketua bi pepepe no mani agye ampa nso obehwa wo betenete obetu asia ma wade ho prekope yade bia wo susu se edidi nipadua no ma che
ama wachincha ya resebia pia enko Fabra Dawood Herbal Hospital Ejoso Krapa Old Metro FM Denima what Dawood Herbal Hospital wo eye stroke ana aje waboso eye syphilis na aje waboso ana ajuju ni padua ne fa enti ufidi say eye stroke na enya wo me pa cha braba test ni bi o peba wako ache mesra bomodian so betimi aba Dr. Dawood Emma ba wo cheba wo efi say ene enam so me yato ni badin be bre kwa achade ne so doso mesra wo bra ade aba ko Dr. Dawood ye wo adwuma na wonye kapre bampo eni sabi obi o twade yade sebia tware yade e wo so a wonye kapre bampo o ye oba o de akokọ ba na beba o ye bema o de akokọ bema na beba o hwe okwa untua kapre bampo umpe we na apede yen anasa obi a se surato me baso Dr. Dawood anye kapre bampo mesraw papa no eye adwuma enam yedo bi a do kro no last stop eye Dawood Herbal Hospital enam yedo bi a adokro wo ba sister enunti sabio wutumi do nsa ehya oba bi titia na wa ankasa tim se no kurani eniema nkoye obi timi hwa hwa na se ode fa se sabio betinka bia me pa cha sister jai enye fe enim guase uhia Dawood Herbal Hospital bra Dr. Dawood betu ase e dia mawo e ba na sabio ye fro boni anasa krawa no Dr. Dawood e be ma wo so ya fra wo se wanya wo ba misraw me pa wo chopa e bia wa sperm analysis wo ba bi bebre amfa ma enkwamo no e wo form bra Dr. Dawood be boost ne e dia mawo number ni ansa na ya page mu bomodin na fra Dr. Dawood si 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Bomadi answer beba and answer be kudwa so no akopɛ Dawood 360 capsules and Dawood ointment ni bi ato na o enya dia o situation na wo mu no e betra so da biarada that's pa yo say ya e shen sorry ye na ehun se papa ye wa friend be 77 missed calls anya eshen ena papa ye se frɛ no so say eshen se e bro ne so this year there sa na be ko no papa there whatever you deserve we'll give it to you as it is inti ye na ye ya frɛ wo inti producer number no de frɛ wo frɛ sa number no because eshen there wada na wa mana etem menkana wa amana etembo do ye ye yi ana de na tia fa de be mem frɛ ye na de wa ye no bia be yi hu ano na asem fa na asem ko ne matadi Retasan clothing na wo pam ye de share me pa chonhwe Retasan ta wo pankro estate ne number no endie 0541 413804 0541 413804 Retasan clothing the number no pacho baby ayedre no yentwa ye ho na yenya adwatonde no kakra ye koba de aka ni nyina no ye de beso samo ye twa ye ho batese a Nhyira 104.5 FM oya na Monday pepa yenye ne enko ajiaso abusia sa bread ye wada ho ma mema wa he so physical money and pretty me do rap just for me send jam in a minute in Sabakandria and then one tap send yeah ebusiafo we didn't na kuma pachrewa 1 they recommended tap send amamo and that's how for o send ko fa baby a na ye basa omo rating so ye omo ye A1 nti obian load tap send na o say sika for tap yebo hu de wo kire amansan yebo hu de wo kire Ghana for say ye wa kwantu ne di sika ko fie nie me ye mfa baby a ye be nu ye ho tap edemu fuwa tap send in this street the tap de no ana eko tap ye and one ye na piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. All right, good morning. My name is Somek Dut Milon.
the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chew £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chew $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masunya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me ofa send miska. Din kan wo de ko sin wo bisu ni pa credit discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction ho da. Debbie. And catch you, catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chew £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chew $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masunya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me ofa send miska. Din kan wo de ko sin wo bisu ni pa credit discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction ho da. Debbie. And catch you, catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chew £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, ye chew $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up
and thrive at every stage of her life? With a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! No, abeche apai mekenkan na me de amammo na Facebook comments no e de edoso abedwafo enso so ewo ehonom no nti no mamenkenkan comments no e kakra na ma on say ewiase on yesi asem no ye twa asem no ahu bi ne de aya dance me said your papa ne ka say on patrol me so me patrol upon say me yensenchoni I hate lies. I don't like it at all. And I'm in pay deceit in nada say I didn't be me ho I sa oh me Jamaica ya agreement biya when makasa de say oh mama can comment in review my baba can asem no because I'm still just I mean I don't know Rowena ba was it papa what the agreement pan be intimidate when ya papa and the Jaina Emma so at Japan now so cases me no what to share the I court to crano or more Jaina cases and me to share that and ye be news for biasa eben o agree GH wasn't cried sao sure would you read your bedman so at the end of the day when you capre Accra no Dauda Afo or say Accra dear among for the uti nya adwuma de na ube come be rope man no arena sabia was my me said you zero him as on your be yin so trouble ko da nya o yi me meyi no na my bat demanding was Ghana dear ye de bia sika for person sisi anyafo aden sika brantie or say Willie okay, will you run away? I sort of you will be years and you know better to or better the won't be okay. Mame and share comments, you know, and then commenters, you know, Matthias, see a chimota forest anymore. Comments never be down and I'm someone what's it? Hey, Africa for any GB, huh? Where we are, you know, or medical problem, I say almost over. Patrona say our medical problem be man dey no so no so e wo honnom okay mame enko big mama ho na ade ba ko na meka e dey afa papa yi nkomo onim oni ye di nkomo kama wo si o me the agreement na send this say na mahwem afa wo say o pon fanko police station woni police station no ba meaning one way or the other na say who the o madwini di agro dia wo katwa 20 na mama no sa but yes to me hwe so the argument no me de e ho na me twen enkomo me no kan waje Ohemaa eno etu fa me ko Dubai okay keje Dubai pia o ma bie mu ku ha enyago titira na ku afrie okay awo ton duku osawo Pepe Fontaine be kan abaya o ni nyina bi okay ameje wan so ton polythene bag e wo boys station wow o mu nyina wo mu tie kire wo mu yo Ohemaa papa ne ka asem bi na Emma Willie be counter no o say o ready kire wo o ready kire wo ma no nche se wo no ma sign paper okay o ready na wo kai ade a ye di so anu atro na obi a sign and then agreement it is so register na ama o paper obetimi kura bubi agum say say ko ni obi a netimi ready ade kwa wona dwene okay enti papa no say de na wo ka say woni ya ka asem ni nyina wiwe dodo na mo hu say Ghana police fo bi no enkan kore I like your word sisubiem Ghana for police fo bi no ebinom omo nkan kore hwe emire bi atwam nko bi di mi tu kwan okay ka kwan kam ko Italy akwere kam ko bobra na yenyina wo ha wo ko Italy na sam de na de wo ko peso tra ke jeti am peso ko ko ese obi ba busa onsem madam wo say me chi no akọ nhia se police station opposite ya sia di ni be ka che fe ne Paul me remfini da che di Paul asma me ke eteso okay a che sia di ni be ka che me say oh makochi na se sane demo no manyina se wa se no na Canada
Auntie, what kind of Jidi? Oh, my dear, say, me sure not me say what was on you go when you bonnet. Tim say police need dear. Oh, to me can trot that. Okay. Anti police for binum to when say I go police station go. And send your police for you answer na yes. And I'm making you genuine people. But one not general no. Okay. Oh say esika for binum boy here for kwasia. Na ka susuan pa say wo se wo de kai mo onye ni bia ya adwuma. Edidi ho a. Ede ni bebrebe. Ese o ma loan nti se wa magi loan ne won ho. No wa nsi ho ama na wo gi loan wo be fry can. Obekun. Mema, obehwenso na kwasia da bia na oje communion. Not ya sorry. Oje bo afode nyina. Oh, eno ma bi wo wa ekoso wo wiase again wo ye me mobo. What's mama nya me honam ni. Okay, my first case no aka 1 minute. First case no boy na sam no. Yeah. Ya rahusam kase pa na nka me pa me nya kwa nka bisa sentini ma meti ase. Oh. Hwe wo bi ba bema. Oh. Oh, ade na oye no. Ah, sadden. Enye news o. Enye no. O se na me ka se maybe kwa request. Okay. Oh, wa no aba se bi mama nye. O ti me ka se mani je ho se meye. Obeye. Okay. But we can see ya ma bi ma dwena sesa. There be more margins sir. E ma be ani je ho. Bank enye news. Bagay we dey some more margins sir. Won here. I want them to me to for bi after. No anka na dey. O so no na ni je. O mi 2 million no me obi na sorry me no just say as I say mujai obi die no me say me ni ba obi ani je ho. Yanko. Ohema. Yeah. Na boy ni ma na dwene ba fom. Na de wi ase hu. Wi ase me sure odo mani pa bitimi jim. Because I didn't know we are in one moja. When who moja no so quiet 3 weeks. Wa mother. What me a second one, what me say a third one. We say 2 member no mo form you no machi no kwa na ka be man mu 2 moja sa na de be fi na da dem. Oh, mo adwemani wo mutiri mu no sa no. Na wo ho na wo ye the campus ne bo wa kese re nketo. Oh say social media for the because we nye spiritual, spiritual pa. Okay, meba. Mami ko lady home. Lady kakaka na menga. Mami mbra first one so. Be ma idie ansa na maba ka for media for say omunya abuche. Oh, me do omu for so ma dey. Na omu hwe obi amane wa ko. No, sa nyoma ne de eye odo asem eye between nipa mienu. Eye agreement, mutual agreement. Dey be make me say eye ye mienu de pese ye e na ye. Say no, wo no pese obeye. But oba ne say fa condition we me dey tabi bitu because we say me na me hu say ya. Wo sa me bibi nti no fa we ye we so na say adwene a eda oba ne ti mu ti a odi kan sa de we I be to say the ono aye covenant. Yeah. Because yes, I am pamade because ono say we yes adia na che say wo be ware me. Na che say o che me say wo do me. Na wa yes adia na che say wo no me. Enti me want to mean so for baby adia. Mema omo ti ya so omo leke ma no. Omo no omo yire no ma na say me I don't get it. One, sa nyoma no say wo leke obi no hygienically. I was saying, we shall say, you mean, I know Franco. Mammy Franco, and you have one of them say, how I say, I do my say, so message, say, Ohemaa, please, Ohemaa, please. Tell the men that this is not an issue. Any issue, I mean that they make come out. Mammy, we are no matter issue. May say hygienically, and you're good between any family and our for said your money, your moye, and to saw basis and who is one said, and the other says, also quarter free, Mojebe, so what have you no more Janebakra? How do you know, say, even for Sana Fiboja? I did be our no India no ye. Yeah, she knew it said, and dear no ebeba. Now I'm in the order. A chirasam and now when you want to so no. And she says, no, I be was me and can say spiritual. Fine, you bet me up on the medically. So Berman will call hospital, no, say doctors say, medical be anybody. And then, because I yes away, yet the spiritual you must hear Juma. Okay, I don't see you betting up and who says, said your Facebook, can say, me and Cassandra. I was say I can because a new way. Okay. Who can feel about Sabio? Now, if you know, Berman from Moja for what? What don't work or can't be? What do you work or can't be? San Caribbean and for Uncle Cobia and Commands and Namsa or no, I have found the end one way spiritual or way. Okay, Mammy Mabonte, when I'm here, what's what you're saying? A some way, a pantoma intense, but I see Papa, yeah.
wa frɛ wo kunu producer number man flash you frɛ no na bi kwa na de ye kan bi kwa na ntisa bi kwa na ankotisa how will we even know e be dan ehunu eti frɛ ma ye hunu on so side of the story na ye nkɔ ye nim 03220 835818283 Pacho intiem oba ka ba kopɛ na wonu e bi nso mmra so na ye nkɔ ye nhwɛ se ye benya obi ɛwɔ ahoma no so hello. Good afternoon. Good afternoon. Hamiduni. Epakai. Yo, Baba Yanko. Ikeda base fa no mo duma pa mu di. Na gay pa di ho. Embom honhom ma di na odi aya no. Enye kwa. Mbai pa mu nya botra ma ya na den pa. Mbe ma ba so o fa mba chi no mo fa we fi anya sa. Okay. Me so me da say hello. Kafra, hello? Hello, ma'am. Me na phone Pacho wuti baby afrefi. Mami ginger. Pacho brabio. Ma'am Pacho mi ginger kakra. Ma yankwe. Ma wa bisawatem. Ya wa ndi se bia. Me tapena ko Pacho no bonia. Ndi se bia ya de ni ho ya ko de kika. Me Pacho e bonia. So, what's a misano? You can see, what's the one who are there? Me say, ya wa na ya wa ya ko hospital, ya check your infection bi ani of. Nti se bia, me ne da na bia ma tafe na se a, e boni ana. Ti bi do ti kura ram on the other for. We da se. Oh. Then na moje manu esi boni oh ya obi asem no wabisa nti mami nkyerem wasi se oh mura sa no mama basa o se bia ni ho a onye dai ubetimi ya ni tiewem eno but three no e kwakobo ho ti se no me nsabo na wa hu me wa dom tv a yakopon ya dom a ekira ya de obrave bro simano edubo padon ko petena se kom na yentu adwumadie no so me dom bebre misrew emma hawo ni amane no nhyew so production line is 0534 186209 0534186209 meeting at the Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakope na menche wade damosipi ene wadaje it was kakra wa ha ansa na yasor sokra mama nsankwa homa no so hello bedafuji baby afrefi okay no so oh wo fa yanko me ka mama na yede ka na so tisinu zele escapolo o gen say the police station here obewini omewini case no and is about say that about again and I just now to go to the national judge no judge and yo wadaro ma national judge no o fa hinsa no asante na mu yewras udu on ma say dey obi a obi a ofe udu on ma no to amane no judge and no yo yeah that's any wa drink share me for hello me mama Ohemaa Benewaa pa yay original Nigeria ubako pe yankwe was a life as you say ja asunje garden can the graft mama big ni le go di say be bram enkan baby a wo she bia o takwa di mami ncham konkotu from ncham boss party so out e wo chem obi atu anyan krasem kra na Ohemaa Benewaa edi ba o ene agada de nanka wu ni maduma so tina bi bram ske maduma onto market yam program manager no producer na be my say bin producer Ohemaa Benewaa sebi anya sebi konto ade ba ko mu oya no obey wa fa nkwanko wie o ana o kana de ne sisi so ko so so re kra ne tra kra na wo no wa anye ni bida what ni tra wa ko si ahoma che 550 tv sen ka dia ke wi ke jayo ke dia na nga se na de so su aduma ana Ohemaa Benewaa so mu aduma ko na gere na gwa dan ka bi san se no na no odigbo mu se no ke ne se o ko de me tire misasa o ma misasa mi se wa ya mi sen keke ana mi ke se na egwa dentia ka we nan ke bi nkra dade ke chapo blof no fa kwato ma dade aso ho ki be ma na fa ba bi no
adeɛ no wayɛ wie na mo ba ne ɛsɛ sɛ bibi wɔ tira kɔ bɛma ne sa ta no nkan se wɔ gyara ho sɛ bibi wɔ tira kɔ ne sɛ bi wodi yɛ bɛma ya afa ba bi ne ntie wɔ no asɛm deɛ na mo me ntwa ye ti mesrɛ sɛ bɛma kɔ bibi onya bibi afa na ka o na ni ka wɔ me nya ba deɛ mesrɛ no mo ma bibi anya dogro na eni pɛ no ma bra na o ti ba fie wate yo o ba fa ponche o tie deɛ bra mame fa foforo hello abubro kunkroni let the point there shall be with you. Okay, yankwa yetiu. Yeah, fine. We engineer care do na mi tia saje for na jima beduli we fashion too. Yeah, kakra me kan say. Mo no say be mo say abeba o say abemo say mo you. Say bi ni madwen wo tiri. Odi abomu ba ko River Jordan aba. Mienu River Utia Trinity. Mi esa so still. And come bra Trinity. Na still agusu do anu bu. I will be nipa bi ho a won ti ase be ma pa o ba chi ma won ti se bi adwen na wuti oh adi be ma kura ko wura be me be ba nu su na to anu be ni si kura e tempo punye wu na no ebi mo adwen a hwa dia o hu ba bia o ma dwen bia o se bi o mu dwini firi me da se mame kwasi o jam fa bi hello yeah hello Ohemaa bi it's na pom to say Yami adum ye ho ye pa na ene jo oni me maame ene mi sister edu gold mo chese mo chi for man kasa that's it nyame nhyira mo am so Ohemaa na sem we pa ya me ya na sofo we o senka sofo wo ha ne pa na o ye nwa be menfo oh Bushan station was a crusade in video no I was saying ka utwa no to la no so pa na ka sofo kire na dwene ne na wo fa so wo fa fra wo so mechia no wo fa sie of fra wo so mechia no Ohemaa misra wo yenwa be ma no momoa no we saka wa pa no ba ni de di be ma no yesra mo Mr. di nyame di sira mu pa se mpa ibo bi kwa do am fa so mbebo nwa be mani bi amomoa no na kwa oba ne de na fa so no na ye nyina no ye e wa akire no ye ma obi antena on ka se enya hwe ade ntina ode no kwaka oba nko ana sa emoja no tu na be ma se be ma young man like this boy now as he gets obo pempas enya no ma sa ntimo mu ntena on ye se no nto Ohemaa inu sa ba wadi mu die nimdie ni nyansa ane ahoɔden ni tumi nyame ya ma no ne sɛ me maame nso bɛta mo kina maboa no nyame nka mo Ohemaa nyame boa bɛta nyame nka wo nso pa me fa me last caller hello mama le wa jo na bo wan asantu le fine asantu fe ya ta ma le so ade me ni ti ka me nso mo me maame afi mo kafra e ti gwa ya ko se de na awie de bi na o ti wa asanso baba do ebe ni mi ana wo amana ne ka ya na tie bebia be ma no ba pina se be ma ni bu oba ka so na oba la ba ni aje compensation ama no e se na die be se mo ni compensation ma be ma la wa na ma ya tle no we are anti ba le pe me boss ana doctor na le campo in presidential candidate for PDP so tie o pa am da se yo ye da se na ona bo wan ya na wutie o content ni free e ba jo se me se na wutie o content ni free esi o mi tie free ne chire ye ba ka sa wate picture ke do se me tie le pa engineer oh yo wo mo eje so e pa big mama a rundown e futu e na ye fa free ngomo we 1 minute per na yonko Ohemaa ka ne de na me se na me dwena sawa campaign e de nkwanhia ba pa minimo bi a wawu aja bi ho wantimi entwe awie ebekun yeah e the pressure beto so a e be se obi bia enti wonim se wo ho nso ya se ge why why se kan nyina akodi se kan nyina sa akodi wan so age kan no ade ehu ge ne se kan na dada o na ne tai nyina adwojo enwono no kura na ekosai na dada enti wo nso ade bia anye enkoye ma wo nkyereo nkwagilo nkoye adwuma bia wontimi so obi eye bi nti bisi bi ni mo bi wagilo so okoduba akoye shopping ubewu okay enti ade a wo nso ye no enkoye na be ma yiso so no ade na wo se wonim ye wo squad a wo nim ye o wone
enti na wonu mu ye no ebi mu expect pa enkoma wo ko ho na wo ti sent mo sent no obo wa onko ho kwa ni ti ben obo mu fe onko ho kwa enti wonye guys ade na make some say na ohwem say o edu e kire me de wo wadwene mu e de ma me hu no that's how say no we do maybe anyoma bi o jiji ho ne sa no de ne chese yo expect mama say me hu say interest ho enti wo bo ho oh there's what ka do ko to so interest ne dia o drugs e fa ne so be wu say na make I say you was hygienically no e you worried for adie enti hygienically choncha that is it hygienic I will say sent papa yes fresh sex okay no enti obi ho kra no a onko ho kra onko that is the point ye no time ka say guy no the level no ye different woni WhatsApp no enti ni kwa so woni e bida no oni WhatsApp o je atira no WhatsApp no na onko so enti oro na ama ni mistake na ba nye moja ne nko wadi ani hwa nyina moja wo sent bi ego no aka wo so mika ka na de ne kakra me de mika nya ne se ya bi empon ye won say sometimes verbally yetimi kan se bi a ye de asem no say ye won krata ye sensan de ho ene ye wo verbally de ho but eno no wo hia dance fo eno ne nimdia bi o mu nimfa sa nyoma no yeah se me fo di eni no ni nti aha mo ko no say sister de chi o ka so say aya abusu ande de ye nka na eyini but enyoma bi sa wo do wano na e kan na nya krata asem na wo do say sha wo say wo nya dance fo mu gina mu say because ye was ade no so ho eno nti no eno no nimdia na no mu nimti na ama na basa no nti o hine no man nso mfa enyoma wada no mfa kwati kwan bi no sisi maami ni brawli na ye nim say ye de no kra beto de da okay on this note ye pon one is an so fa waso fa mekakra na menka sem we say enkyerɛw me ba kyɛw eno na big mama kaye no adwuma bia wo hwa wo bottom sika no so nkyerɛ wo nyi loan mfa nya adwuma na mum asre wo hwɛ ne ho no anwene ni buo ewum se maamene ne ho akyerɛ no de na nso mama ne red card because investigations are necessary oye around car no wo hunu ni awoto eho mra ne ho bɛkyerɛ ni nyina no wantimi anya because of the odi na nim kɔgyema no ntimi srɛ obi di wani magye bibia ma wa hwɛ yie ya to so mienu mama ya money mate wo fa oba bia di kan scrutinize just say fa ne fa bibia mu no se nipa wei metimi ne no akɔ ba mai watafre ba ko mienu miensa enti ono so me man red card ono an pe konto an pe na homa so ne mene but I give it to you guys out there Mr. We are not condemning like and say enye no but yes pi de do be concern to say de opanyini bo pampers a wo bre say ni de ya na wo ma woni ada at least it happen back up happen more than 3 times enti woni nipa na woni ni sign no nya mema nko ema nyina akoto saade nim ya ma me na mema ska ya ma mehwe e be wiase na fe hu ne ye wonye ho na be dane ade so ato so ntimi serew sex is for pleasure ye de gi ani but hwe kwan a obefa so a obeye ode no na amfa how ene amane bia amrewo ya da masepi kejetie Dubai edwa nyina headquarters ya chechi amopa ya da masere madaje ne mode ne yatsena okay 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 ya chiana pa dako ya fa duane gwa yo Mr. Washibea my husband hey Mr. Washibea baby I will be a big mama say why ni nyina me din de Ohemaa Benewaa yakopon ya do machina ye beba ne abesomo sompa production team no abadwuma yi pa hana ketwa ene hana panyini technicians just say studio manager obia Eric Munyina ka ho bi ena ene yetimi asomo sompa eda mo se ene madaje dwede yima e de yeso so ama yapon kra so Christica Manian put me to wrap just for me send jam in a minute in Sabacandia and then one tap friend. Yeah, Ebushianfo, we didn't did an akuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama.
And that's how for I said, go for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah. Our year A1. Into a piano, do tap send. That all says you can find tap. You're going to do what Shrek a man son. You're going to do what Shrek Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR, you know, tap at the move you are. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap, and one in a piano. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM Walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Download app na to phone so. In the process, maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chew £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, ye chew $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you have say? Masoya yeshino nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. You dey buy enso amiko yi a ehun se bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie. And catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o. And once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code ayedien. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chew £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, ye chew $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm check them some from. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you have say? Masoya yeshino nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. You dey buy enso amiko yi a ehun se bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Debbie.
Enkechi bra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this come away. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and you are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from. Kaish, as soon tap send party Jack. Mama, we are saying can you? Hey, remember that? Offer, patch my man from. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumasi! Can you feel the beat already? The Love FM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or killing or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, drama groups, celebrities, and the entire Love FM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The Love FM Fitness Walk 2026. Bramian Nantanantuat. The framing master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is Spreaker, Airbody West, is Spreaker. A yet inside learning, kama. Okabi Ruhani Spreaker, a kama pa, Yenjuma Basa. Ye Juma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man who large salary ho as market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ye nyame adwuma we are seeing near mesesa no. That one ebe we are seeing na no. Na what ye nya machine be friend oven. Ye di bi so ba hanti. Nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am if ye more thing. Tina me na madum so ma me ofa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma am be sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wanye maburo. O beto afidie ma be di shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame aduma e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bismi nya ba bia ko bom paye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana iti me boyezi. Machine et du trafela. Si adwuma ne ba won se fa panier de yensam ko an na trafela no. Ba na de nyame adum yo machine et du trafela. Yo machine et du boulot ayi no. Nti sisi ya no gu for plus 1 no na say what ma sound the car nti bibia dry. Not ma aja ko she wo vi no ayi.
challenges you woman say. On say adie bia obehase bia no mfa na easy. Ekrom ya na KTI nko na oven. Asa 1999 seconds SUVB bi wadu. Asa na nipa mako bi si bibi. Enti na emani die kese se. Be se mpa bruche kwa kokotena okoye adwuma no. Na committee me beto machine bi. But me try me try best 5 times me nya bisa. Na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nim die no. Obi kwa ma me a ene metime nya machine a me yakasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no. Ye machine so use no kwamia no. The whole machine bi no eto ye machine we. A quality machine a just all the care we am na usubia bia ye kama be you ka be pie no. Because he flabo che na ere. I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ne bit my de aye enti me work machine no kura na me fi se be hadwa metes right there am say be adwuma quality na kwa etima ba because your car sin bo pinti a can enti che won sem kura na wo se ketimi nya be 7 years for 8 years but we open the car 1 year pepepe na car na yebasa e from e boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etimeba but dem ka she nyame ni na so yeduma ye na ha no yeduma ona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se eduma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no obeba na aka na yede obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks ebi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma so se baba fa o ka edi no kure e wa eduma na yede ye ho nti ma wo bi ama na ye problem yede e wa ye ha eduma ne de ye nya eduma fete bia ye eduma wa o de kwa e sa de eduma wo fa yede ebre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bi abeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis yede aye paint no kwa koto de ababe eduma ma no emwa o acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye eduma ne wi a ye sa polish car no we can be say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say e din ko ndi ayede papa obi na ye de car no ko koshim no obi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san stro freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ye san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti ube yi car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obitimi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no enti ne ye de e boy ye kura na ye spray ya no opani se o ye car wie na se o hu fort go ho wonenye opon se maji wa adwuma e bia me je o se 10,000 na mi spray car ni wie na mi yi car ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande car na ye foforo asa mama ka ewura yede aba because ase obi a oye no kwafo na ase woni mo adwuma na ni su bia na ase oye professor bia no awo se adwuma na wo ye no e mo obi mekye wo se aha anyi na ase ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa car na nipa ne ba no na ni ji car no ma me se makoma eto me yem me se me ni ji pa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se omu ni abotre ne twen a yedi adwuma so the gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu bua ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia na o da adwuma enti e mo ama nipa bi we hye o maka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bi adwuma we ene se na fom temi diskani blechi a kamiti me bi adwuma temi tu nkola ni na afo se wusu adwuma to bu asesu adwuma ni ye su adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi an wo nhyira wo na ma ne kum dia me master nhyira me be pon me ho no me som no na ma ne nhyira me
and I'm posted at my name. I made my bedroom pepensua with the medicine. Many who are doing pa me person me when say the next year to next 5 years going there. And you from conform baby what you mean here. A manufacturing school na ba ama a man for a senior and Sanujuma. Because you're the stretching, you're the air conditioning, you're the fitting shop, you're the sunny many na bebem. I'm will be at my age man. I'm a Pemsia ISO. I'm more with mobile service enterprise to Mekana for Mabla, not what Mabaha, when in Viasida. And you say being Kundi, I'm a Brucian, Yajumano, and polite no yet no Hena, I'm more to mobile, I insure. Occasionally, a Pemso Fair Junction, and Manan Eba, would do filling station one for if you do Yakoquanaso. We drew on Fair Junction one, who do Yakoso bar. Would try in Sumo Bunsubuha, we do another somebody to see one. And I will take a sooner bar. Over a PS now, I'm more to mobile, a baby company, and Gino. Maybe I was a oh baby, direction to Weber. Number near 0244 465764 0269 428204. De bokoso nye bokosa me pacho na maware me ne be ma not mali ma ha me kono ho ewuma na me kono ho na masamba na waware e na ushi be ma no de na ye ne pacho na me ne wo ha sei okay aha na me ne wo ye shia wa ha na adwuma de ne koye enti ewuma na me makọ akosera no ye te kama boko me ne wo nkora 2 okay. Enti me say last year when I'm father free ti me koye me father ye no bibie ni ba ye no me ba ya na me yare bi be bo me yare din be bo me me bunu na me ntime nya hwe me frɛ no wan tumi ama me hwe me na me frɛ ne ma me musa me yare dey yare what they call hospital na dentin say wonim say wukunu wa control me pacho nti say wo yare kra wo bebo ho so fi so wonim say be ma na ni ho me pacho sa de but na amabubu me ho me na nyina ho me nsa me ntime nya hwe me koda hospital be 1 week kra enti de ne say me frɛ be ma na wan tumi ama no se na dwuma sem nti won tumi mba na ne maame no so no so peska ba nti me frɛ na wode wonya bi sa o bia ma no hwe enti na madamfo be ma o mention sa tam no adamfo be ma ben pacho na o my friend or your friend pacho a friend saying normal friends okay then wadamfo mum na wo nchen na ote wo nchen ha na saying so that be no want me nchen but no area na metin no around ne ho na no okay enti ono na me friend say me yare obi aso ni bo be hwe me na wabusuafo we abusuafo bibi ni bato mamba oni adamfo ba bia anso na obetimi abehwe me pa cho da bi ba bia wo de me ko no de me ko busho nti de na sie me pa cho de sie ne se sa tama na me yare no madam fo no na me friend na wo me nchen a so me mu hwe nkra no emo mu ko school me hwe me sorry ni bibia bran na na hwe me nti brabe na na oba behwe na brabe na obehwe ma wo mako school adamfo no oni adwuma bia ye woni yire woni girlfriend me pa cho no adwuma ba wo je adwuma no betina afia no wo hwe me sa keke me pa cho okay to aswe
enti me ho to me no na de me ko ba bi asori fi me ko da hospital sa me ho anto me de me ko asori fi bi na me ho to me we no ka kire me say me ne ntina o say ne ntina me pa chon adensia me pa chon me ntime nkyere die ba se wo so wokunu wokunu wo male eti wo pese wo kire se wo yare ebre ni mu nyina be ma no wan frɛ wa misa se de hu sitie na wo frɛ ni kunu no wo frɛ me bibia hospital bibia me pa chon na ehwe me ye me bibia ntie ba ne sen enti o ka se me ma ye ntina no me amehwe de we a me wo yare no wa hwe me ne ade na no kreni ma enti me am wo sumiti ankyere ne se da bia na sisi na me ne tenai but no ka asem na kire me foforo no wan ka ne say me ka asem afa me kunu achi yeah but wan ka say yare mu na obi behwe wo se wo no kunu na na ete na okọ mali no meba okọ mali no wantimi antena na wo fa na chi me pa chon but say me na man trim sa but say ne koye osamo me pa chon nti oba bia wo ne be ma wo ho ani kuna tukwan bia no se bia wo ko twede bu no be ma betra ho ano ohwe odin wo say agos ma hwe wa ma ona na kwa ne de me entra me so say ai ma me atra ewom se mali ni no ama me chop money wana na hwe me ofre me bisa se de musitie eye bibia nso se wo ti be hwe me pa ne de me atra sa na pese oche me pacho da bi nya sana ene eche mu na menti ase sana me ye de but me ma anya ni ye nya sana na ko se me ye okay enti o ka se ma ye ntina no na wuji tum to asofio ai me ni de ti ya na ye hyehyɛ ho sabre no na won ne te fa he pacho na me ne ono otini fie wo ni fie ano wo na me so mitimi fie okay ye nsua de bi wa ha korabone ni tie e ma abone ni tie na ma papa no so tie wonu kunu na wo kunu be frefi mali a bisa woni nkra ne wo siten won so wanya boy ya woni boy na tie brebe na na akoda boy ne wo sen na wo ye ne ma wo e pa cho bra na menya na ono se wo adwuma mti wo kwa week na wa ba wo kwa adwuma na week na wo e mo de ehia mali na Ghana pa cho Ghana okay week na wo ba nti week na wo ba na mitumi ko ne ho but na nyese de bia na me ko ne ho itibra woni no kotena no wanya adwen bia se mikuni kra se ko ba se mikuni hunu a ana se no wasi ubuso woni be ma ne bejai me pa cho da bi na me si ubuso me ne bejai tina pese wo yo ba wo ware mema mienu pa cho da bi tina wadwen ne se me pa cho de me ye no ma ye mfum so e wom se wa mfum so ba me pese bi hu adwene ya wonya no sa abre ne mu me hwe se me yare na obeboa me na wo hwe me ntina na mama ne little okay e dey na si sesi ade si ni se me kunu ba ya na obehu se ma fa na chi no ba ya no minim se na wa ye bibi wo o se na sisi ni so enti wo ba ya no kra no wo kan straight se ma fa na chi o ba Ghana no ai o kan straight se ma fa na chi na me ka hwe ni se maye ayade amaye enti me pa na cho mfa nche me ne nsa ntena na o so wate enti Ohemaa woko me say salam ho last year kamfo ye salam ho no na woko ne maame mo ho enti woko me ma nko bi na me go fi enti woko ba ye na obi sa me say me fa me phone ne ma no na me de me phone ne ma no say me nim say enti o pa ache wa chire no o ka say waje atum still na da so ne be ma no wo pa ache na me ni ho me ka chire ne say ma ne free ni bi me ne be ma na kasa ma bibia ye boko enti ma me free ni bi me fi say be ma na ba ye na obehu sese na ne buafu ana wase wo peboy no kra aye ne bone enso so wantimi ahunu enti be ma na me pa na che no wote ase se ye ntina me ne boy ne nkasa biem okay enti baby ana ye wo me wo first ana boy ni se me wo me be ma na be ba ni tufuro kwotena ba bi fufuro enti me kopɛ dan me ne sa boy na no wo ha no ne kopɛ sa dan no okay Ghana ni no na ne no kopɛ nti wan sika na me ne kopɛ sa dan no tua but ase wo ko jam na ye kopɛ nye se bia na me ne ekotena ho nti be ma no if Ghana ni no wa ma wo ne wukunu no dem ho ene wa ma bibia da pa cho no de wa ma ho na me na me kɔ ne ho na okay metie enti oye na wo se me mfa fo ne ma no ko ne ma me ho ba salam ho me kunu no oya se ka bibia o ka se wate wo de ache me no nti ono ba no te ase ne uhia na me pa cho okay na che se ma resolve me pa cho enti wo ko ba na o ka se me mfa me fo ne ma no na me de ma no o se anyi na aka se wo ne boy ne nkasa bi nso ko so ogu so ye message ma wo no na wo ko nti no message so de fa TikTok na no asema no wo kan say
ma hu se fiera na frefrem ada edi asem na be ma ne bisa me say obi also ne kasa dia se na me se me kra ma se me hu poso asem message bi na be ma ne bu fui no started so wo kasa unse asem se wo ka no kra hu na wan ka ma na nsi a ne ka na den alasa wa homa no so me be ko ne ho sisi a enti ka no se de etie na ye ka bia ma wa matimi aka bia ma e bia o me kuru ba ya na me pa na chew no na ga na ni no so kwante ne ho ase bia no wo ha minti na me ne kasa sie da bi na me ne kasa bi ti ye den wo text you message ma wo kunu wate ase ma mo hia na kama warisem wasa ko message ma Kobasa. Me patcho boy no ne ko test me message me kra na me nim se wa test me sa message no. Na me nim ti ko hu na wo kasa no ho di matem ne ade na me so me kasa bi. E na oyi me ne ma tugo abonten se wonti me no me ntena bi mu. E na o friend papa ka twa ne se wa ma me family free ho na obe pra me na se obe wo me se kan ntimi ko pe ba bi na. Me me sa ne ma ne fifi oyi ne ma na me father friend me se the way boy ni bo si afu ne se ko yi ne ma na amfa free ho anhwe obetimi ai me bone. Na me yes me kopeka ba besisa na me sata ma oyi ne man so lo ke ne hu ne nkora ne nyina hye efie ni inside my ntumi an right inside me yes me kopeka me ba no de nkora ne ko me ba no ne nkora ne nyina no de nkora ne ko enti den si na ba ha sese me pa cho de enti me ba ha ne se me de me ye no me de ejato be si no bidwafo so se mo pa ba ma no ene na busuafo a cho ma me na nkora na waje wo mo no so me ntimi nkɔhwe mu bi aware no pebiem pacho dabi adentia pacho nyi bibia aware no biem zegana ni wasa ko fanana me pacho dabi Ajalasa hello yeah, hello good afternoon. Hello. What am I talking about? I want to say. Nyame adom na so e. Nyankopon adom yenso ye ho ye pa. Kai charity jato wase